security information be wo ha nyeni nyina na de to abonten but the ordinary public relation and complaint sometimes assembly meetings yeba bekui yibia minya kwanya eko some of your sister stations eko bibi kitangudia yakokodi ewo hono nyina ma Nkoranza ma so aso etibi na say main country to asomwa me call there kura ne omuko ye discussion on some of our bylaws assembly ya gazette entini nyina ka public relation and complaint committee jumadina ya na midino eho. How much aware ena omanfo ye kura say committee bi say wo ho enti no say bia me wo issue bi kura e wo say me kosa committee no ho me call lodge complaint necessarily doesn't mean say bia de a enya adebone nko a ebi betima ye sempa bia bi kura ye twemwadwen si so ene ne yekeka ho nipa dodo say na hwe won Nkoranza ha omunim na se dodo no nnim a hwan ya se den so be ma omahu se ye wo committee bi say wo ho nti wo asem bia wo betimi de akọ say na makano medical community stations no be I create awareness say your office cry I create complaint units would do assembly one ma once bunkum so no dan e dikan obekona ababa wa fefefe bi wo honma would do honma complaint bia wo no suggestions wo no what the manner obe record that will refer to the chairman of the public relation and complaint committee no right na yenso so ya na so na nia e wo se ye fa ho bia no yetima aye afa ho yetima da roma se ne amabai na mosumo ba be boy brano uma ya kwanya ebeba na be esa education no right ebio no emisa se wo hwe 2023 ya ye wo mu ya ye wo bosomi edu emu enekura date no eye edun wotwe na teze na ye 18th October counting from January ebesi sable complain ben dodo say na wo hwe ayenya for now document records no end the money but I can bet you say any less than 8 to 10 maybe so on sometimes chief executives and so it mean a handle be and so at the boy right recently in your paragraph for complaint issues EPRTU and all those kinds of complaints right hello honorable PM hello me da sene said there was actually mu na mimisa o say wo sha in order complaints wenya in the last 2 years abedi presiding member you know the one pan and now Becca say dealing with it and na very very challenging a security issue say na medical kano security issues na very very challenging okay right now you bad the general or activities as a presiding member conducting business in the house and they are there they when Becca say bibi ben see ya Obeka say be ye will challenge going forward say ne yes sign renew or mandate you want to deal with it there may be some say we share with general activity our year in the last 2 years a presiding member relative to conducting business in the house no wada rumo and also share bibi Obeka say a challenge na ye ko ye nimu no say ne ye sande akwanya no ma obie wa obehwe ede onan asifom pa wo saade no ho the challenge proceedings of the assembly. Yes, sir. For now, make us a bit more challenge. Yes, the American say there was a time I was saying it general assembly meeting. Now Mereno I closer, but when I mean class normal CC any papa anti now was a postponing meeting no
and he make us a nona, ya debiana, a ham, say, my issue letters now. Ben also say na kai was a eco assembly meeting na yentimi anko meeting no. Na that mean also so say na you say district level elections no. E be so October. Na if you say be so October, it ye the na the local government level no mo you say ebia Nkoranza South no ye de no adili kakra no. It omo kofa yi nyina say by the close of October, no, I was saying that General Assembly meeting, no, and you know, normal boss, but then times your budget and so young ready, and I'm running such as by 31st October. I was saying Assembly be approving the budget, and not quickly, I was saying change the agenda, no. Okay. I don't know a harm. All right. Ono PM ma yen na wasena yen fansi na minim se yen sam trofo beba ho no nti ne yebesi akire bia no nso nyame ya adom a ebrepam ne yebedi nkomo bio efa Nkoranza man ho nyame mo a wonka ho na wani so ade hunu emrem anopei ema ho Owoahene bedama se mama mesa kwenye na jumadi a Nkoranza man so anasa assembly ye kwa kodi mama chief constitutive nyame enkamo nso mo. Amen. All right, for any outi say Honorable Daniel Apia, Oba Nkoranza anafo mansini assembly enhia mu bedwa no a ono no da no senka ye parliament e beka so na ye speaker of parliament ba oba assembly concept ni mu a or ye presiding member ono no tena adwam ehwema assembly for dwumadie ekoso na ene wo mu ko assembly enhia mu die a eye wo mo dada nhia mu die a etoso mienu de e ka ne se second ordinary meeting no na nema anadwuma wo mu kodie no dɔɔso ye be yi presiding member no mra ma kwan se mfie mienu wo se yeyi na nipa no te akonwa no so no timi san gina ma ye san toma no mfie mienu biom enti wo se wono de ode no ho aba se ne adwuma a wadi kan aye Nkoranza man ya na musifo assembly fo mo nso no mu abia na onko wie adwuma no esan se nema no ye de asoa no nti yema no nkoso ye no preko na bibia anye kama eno nso no yabobo so eno ka other business a wo mo beye wo menim se right after here no yensam trofo be ko honom na akira ma ne boni nkita hodi ahodo nyina no wo mo de abrew enche na abo adope no nso na enra blasters asan akoye wo ma de no biem ekasuso enan America for ashe Ghana ne akosi anu ti sa wonya nte ya no pay ya bo amane na maestro be chirim ene amanebo ahodo e kan ho no na ode ama badansa na maestro be chirim no yenka wo se sompa sika no ye ka wo se anopei ye beche sompa sika enti ya na wa mafidie no adaha ubenya nte ne mu nsem na watumi ahunu etua mu ankasa afei so ma yenkoso na yenka wo se anopei so sompa chede no ye da so gina mu yakọ Nkoranza dwam nipa dodo na hyeyebo enti yegusu a ye sere nyame mamo se mu be koso anya ahoden na bosha mo hyeye no mu betimi adi so saa enti de din kan no yeda mo ase in advance na yebesen ba na data mo de ahyeye no nyina no yaba na yabedi so abejeje nema mo de ma ye no na ewia ya de aka nyina no ya de atoa so de amao enti no yenhye eno enso na afi bibia enkoso enti no anopei na meka sompa sika no ho asem ekyerɛw se baabi bia wo bia no tie Sompa FM na kopem se yebepon no ubenya sika bebre na adie agu botom ewo ha enom Sompa sika no de obeya ne se obefa wo phone bo *256*3# eye promotion ayeye tera 1 media na akofa sa akwanyan aba person krofo nya sika puduo egu ombotom na sika dwetre da so ye 20,000 Ghana cedis ticket ba ko bia ye 5 Ghana cedis ubetima to ticket dudu bia ubetima nya 250 300 cedis 400 500 ko 1,000 2,000 no ubetima nya sika bia depending on ticket dudu a ubetwa ewo ho Indi yesro obebo *256*3#. Obone sa pe ebebia mawo ebia
Sompa Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza, and Atera 1 TV. Selected baby a wutie rafu ihu asem. Sa no pay me ka say, sa afe na wubetwa. O kona ebiema wa selected Sompa FM Nkoranza. O selected Sompa FM Nkoranza no wie a. Obebisa o take it dodo a woto. Ebisa o take it dodo na the mobile money na beto. Na wato take it no. Sa auto take it no wie a. Na afe ebebisa o program be na wutie. Adea Akye Abia wo ho, Sompa nkomo wo ho, ogidie ni san ne program bebre a ye no. Dia wani je ho no na anadia wutie no na wa select. Sa Adea Akye Abia na wutie a na ugusu wutie program no. By the time I be pon program no na ya ye first draw no ama wanya 8 o'clock anope ya first draw ebeba. Enti yesrew bomoden say anope ubedi kan twa bi sesi a star 256 star 3 hash. Na we no National Lottery Authority. Woman na omonsa shase a Tera 1 Media sa sika Sompa sika promotion no ye yo ede amawo. Na mum kai se enhyehyeye ewo ho. Enti se o to a na wedi nhyehyeye no nyina so pepepe eno na bema wakwanya ama watumi arene. Baby a yedri the maestro atena se medical kan se blasters o ma san ya o ma de no biem. Enora America for agu wo manim ase poto ya enye asem ketwa eno nti anopei ya de munsem nyina ebrew baby a wo bia na questions bebre ewo Black Stars no eho a ewo se empanifo ehwe na yeka na no na mebisa se ye wetted se ebeso o man sika na ye de akogu na coach Papa Chris Hilton adwuma obetimi aya nie ewo ho ene emunsem bebre ose ono de ose ono se ene normal se America shawa de ne wo mu a ha adwen America shawa hu ni mu ha adwen ya shawa normal ball ye obo a yetimi shaw so timi she ndi se ya sha Ghana normal minim said ya o sifa no ni nyina anopei enkomodia the maestro ede eba. Maestro, good morning. Good morning, legend. Na pomwe Adomni homobro ye hoya pa. Blasters. Self omuna no one say blasters nyame nye bi da no hu. Right. Say nyame no. Why you be da? Blasters nyame no ni baby oko. Why you be da? Anyway, Gabriel of legend. Gabriel of Bible. Blasters match na gasa hu some to say. Legend. Edding the more micron Ghana because this is not the national team we were having. But and they drew level because of saying to 3 and your my yintino. Edding pa. In general, what I have been observing is current players are we all that much committed to our national team compared to our Piamu days. AC more time. Like Kingston. That time maybe a generation and be before you do such generation we. Nyame no kreni me kai ma iti wa mo a asamwajan crown coming of 2004 or started rising you know omo bobo na team say special zeal be commitment be wom ba me sa national team we dey ai me hwa ne say me ni bibia ye na me ko Ghana ball na me obibi pa ya say bi e di bibi be bam botuma. I don't think I'll waste my time to go and watch Ghana ball. No. This January ye call AFCON. And friendly matches when you know a part of the preparations are they call AFCON Nubia. Legend in Bacho. What be some question there, but me person me when you for doing CBB Kakraso from 90s neighbor. Not quite been the first senior players they will write national team. Local players, then proper transition from under 17, under 20, under 23. Prince Tego Munyo mo boy have under 23 and son move right into the national team proper. But in nay, just a yantis as a boy no ya dear or club you are bruchy. They are friend. No aba. As to say what me arise here do the level I then econ no. Tony Cruz I bo mudin or mobile under 17, ever under 20, ever bo under 21. Yeah, the Canada 23 wano. Europeans and Canada 21. Right.
ebe boy ansan omunya kwa bebo the national team proper. At long last they no dey Germany here. Omukoji World Cup 2014. Omoji World Cup no, they make sure say host nations say Brazil, the Samba boys no nani almost 7 goals to 1. Ni nyina ye proper transition. England for trans here hunu say Enyoma nkoye mom in 2014 eno mo make sure some the policy beba. Policy no mo the beba, o the buy na. Amo maji under 17, o maji under 20. European nations tournament no omatimi akọ into the final. Apart from the European championship omako final right. Italy na show on penalties. World Cup omako semi-finals almost twice. Ni nyina ye proper transition, proper plan. But yeah the end there frefre kobo. I think say that transition no a conversation be more the sports field no. I was a mo a pajama to meeting go because legend. Typical example here. Oshe a man the from saying Black Quiz there no. Minim I may be wrong, but min who said local players in the brave. Oh yes. And it man no. Oshe the matches are all bar. Ochiwa 6-0, 5-0, 4-10. Legend. Until a or build a team. Say boga for no mukura omono no so nsene dabi ayi for no local players no and I'm thinking say baby awo argument now raise no ye the adwene ko hwe bia legend me ba you see African Cup of Nations na ebon boga for no bo munya ade o African Cup of in 2012 Zambia the local team majority of them were local players and all them ko je media Zambia ye intimate sebi obe catch them say sunsun bi na mo bi je to oboa. Prepare a good team, then you play for women of luck. Out to when she had the okwa treasures who say rade boa me. Na rade be say free so ba be treasures na ma. No. Prepare very well. Na face rempai bo luck na emra meboa na ko wanim. Na to on wasori no pay wa bompa ya wi o te dem. O si nyankopon fama na free room na di. You need Israel time no. Say even that time kura na nyame to man and say man na be gu a. E was say ukosisa. Enti atia no. Proper plan ben na ya gin say bia the next 10 years ye kwaji AFCON. But the me yan say next year elections year. Enti definitely politicians ni nyina be support ni asenya so ska ni yakwohwe ego la kodi wa na yaba. Ye kwa ye benyo mo beto ye mrade say ye kwa kwaji AFCON na ba. Obeje dis now ye teams na say ya to the level say now under 17 and when was the last time I qualified for under 17? The last time I qualified was the Pakwesi Fabian and they call this country India. Erika Yamo time. Mukoba yen one no. Yenko be and my under 20 now we are yen Tunisia for you say you have to unqualified players. Why didn't you know was a man? Yen to 3 and you my legend. The until see about to 3 and you my legend you quite Maestro me da sebebre my na ya homra na fe fansam no egu ho e my Ghana for yen na yesempa. Ye ba sisia. Magic in the air. International Jumadia Yatuni de tip of sports. Yedeba Edeba Besumi for latest P and Elbobo Edeba Nano Pay Uko PM elsewhere. European qualifies na matches Ahudro Egusu Air Cross when watch Comebo continent. World Cup qualifies na Makato 2026. Mexico and United States of America. Adea Comebo here. Woman start your qualifications na Bibia. Air Con Kai Edimo Moa. Yebe Raho, not just a matches Ahudro to Jano. Yetimi Edi Abenwachi. Various international friendly games Ahudro. And so Etimi Etoja. Yere Hunsem Ebana Micron Ghana yakoye yade ni biem nsenseme ene yakodi e United States of America omunsano yere yahunsem eba nano pay e dwumadie no so na obepiem the continent of Africa winim say Africa Football League no on the 20th of October ya no toja starting na bibia timi aye kama latest ben e refri mu eba de yahunsem enso etimi aba this and many more ene aboabo no nano pay atnasia yere yahunsem no enso etimi aba e dwumadie no so show no live on Sompa 90.7 FM on Facebook kwa wo benya show no bia timi ahwe na
latest update a everybody ban na no pay e free the world of sports no wo so wonsa atimi akabi na bibia atimi aye kama saso na Sompa TV on YouTube wo kod na no pay na chese wo so atimi akobo ani akohoma show no loud and clear e wo hod ma bibia e kon kansa da PS no e bi enkoma systematic wono e wo studio bia oboa na chese mfonya hoduo ni nyina no watimi anya bia hwe saso na me ameje pene na matimi de nsem na gu fam e na no pay no din no e Eben Maestro me ena maje pene amede nsem no e ba na no pay Tachi Isaac etachiri ena chese production team na set I de nsem no enso etimi aba champion striker wo mu nyina eboa na chese nsem no etimi aba na no pay na quickly yenram na chese yen starting nsem no enfan free Africa Football League no winning say on the 20th of October ya ena chese start me pacho no we no e different from CAF Champions League e different from CAF Confederations Cup and until this time around no Africa yenya 3 competitions our continent so eno e kakra ba na early team anei o ma bom madiana so o ma bobra e wo CAF Champions League early confederations no wo mo na 8 year ram na o matimi akobo na no pay reporter me say kan and say nyame ya aduma and return league betimi atodwa between club and Didi Ali and a Simba Football Club no reporter etodwa na no pay say nei ukopiem a Egyptian Football Federation no and nei CAF enya dia tum say no mbema kwan na chese 30,000 supporters wo matimi akopiem o Cairo International Sports Stadium no matimi enso akobo mani akoma eno kakra etimi atodwa na no pay na nyame ya adum no mkopiem a enioma a wo behunu bi no ena ne udwane show na wo Sompa 90.7 FM a ebi etwa gu no Sports Stadium pa wa hwe obeka sebe efureta pa ene ye kode ye twaja atum we ene de ne ukopiem Arabs no mutimi eye eno ti nyame ya adum Simba ene club and din edi Ali o game no nyame ya adum 30,000 supporters ene mpanyimfo amakwan a ombetimi akono makobo mani akoma na de betimi asi no ebi ena wo hwe ne na no pay e Facebook no so saso na YouTube no wanya bia o hwe no eno kakra etodwa na no pay na mame fanto dwa se ne ukopiem Ali Bobo ko na kache a de eba na no pay ni se ne o maprantia ne din edi Emma Ashom aprantia ne de eba ni se ne Ali o medical team no atimi apase aprantia ne fit se ne o game betimi abaso elsewhere e wo man ne din edi Tanzania against Simba no aprantia no enso betimi abo adwuma na bibia timi aye kama eno kakra fra aprantia no enso camp eba 25-year-old aprantia no diamete ne na no pensi atimi apase ne fit a wo betimi abo adwuma edi ama Ali Football Club na bibia atimi aye kama na yenkonkopiem elsewhere still on Arab countries no ye needing komo e wo yankase continent so na okopiem club and the USM Algiers a wo e wo man ne din edi Algeria ho e no mu di omu nkui enche akra na beto twa se omatimi abomodin apam omu coach a wono omatimi eja no kwam na free club na kache de eba na no pay ene se na okopiem a Spanish tactician panyimpa ne didi Juan Carlos Garrido wo matimi apa panyimpa ne se omra na USM Algiers adwuma no wo mefa no wo mu adwuma 1 year contract no mutimi de ma panyine no se ko basa mo de mo no so ani dia wo mu betimi extend no matimi edi ama panyimpa ne din edi Juan Carlos Garrido na chase watimi abebo adwuma 54-year-old man and ani oba no abefa adwuma no edi ama club and din enso edi USM Algiers amene okasai wo mo ene Confederations Cup champions a ampom go so ehwese nei no wo mo enso betimi defend wo mo trophy no na bibia timi aye kama eno kakra etimi atodwa na eno kopiem Africa most valuable national team wo squad no ano din ye pa na ne bo no ewo so a say na hihye no enso esi ete ka fanya de ababonten o mo ye ne din edi Nigeria the Super Green Girls no wo ma hwe din kan wo mo squad no bo 364 million pounds eno ni sika nei se wo kona wo koto Nigeria national team ne dia se wo betimi atode a na chese wa ye crowd se okọ esanse squad ne value no wo de Victor Simomo Joe Aribomo ke ko mu nyina boma 364 million ena chese wo betimi atua eno achi Morocco national team no etoso mienu 297 million euros ena chese ne eno so betimi atua na chese Morocco national team no mo squad value no said you see etie no Senegalese national team no ebomo de anase Ivory Coast rather wo mo ebeto so miensa 285 million euros eno eni sika ne Ivory Coast national team no mo value no eno ensu esi etie Senegal wo mo eto so enai 261 million euros eno eni sika ne Senegal mo national team no mo squad value no eno ensu esi etie o my kronkron Ghana da bia ye kronkron na ensu ye kwa na akodi agu ne aba na bibia timi aye kama na diamete ne se ne Ghana ye to so enum 5th position no eni etimi ekopa ye eno 260 million euros eno eni sika ne Ghana ye national team ne se opese players no mu wom na e wo so etimi de ba na che se otimi ba beto na bibia ensu etimi eye kama eno kakra etodwa na no pe de ho nsem no ensu etimi atodwa na mame fanto ja so kopiem e o my konkro Ghana ma de tie nie
Coach Ibrahim Tanko Panyimpa dinko onim say currently one and a head coach Adema Accra Lions Bobo Kuno na Panyimpa dinko was after so lose against ya Krobia Kumasi Asante Kotoko enya de say nei wo mo enso atimi abom modern natural say ne o matimi anya win bia even draw kra no aye den e de ama Accra Lions nemom was so expect say nei after defeat against Krobia no was enya de say timi bo mo eno eka hu bi ena ama ne team ne spirit atimi aye down a ama ne nyoma ensedan ko ne nche kra Accra Lions Bobo Kuno wo mo enso betimi afom ntoma pafra na bibia atimi aye kama ne ye nei de papa ne den e coach Ibrahim Tanko Panyimpa no enso re je na no pay e wo dwuma die no so na haso folk come head coach papa ne den e de Martin Kopman Panyimpa na din komo wose emfanto asofo supporters ni nyina anim wose nyame ya adoma weekend ya eba any weekend aka weeks aka ya nimi no wokate ha supporters no onya de so no papa ne din e Martin Kopman wode nani eba beto has wo mo eye strikers no so biem wode ni believe hina ene ne trust eba be hye ne Milforders no the likes of Salifu Di Maria mo na che so matimi apuso ntona no sense wose has wo mo strikers ne de wala ni be kasa aba bere enya ntena no enya de so mutimi abobi eno ntine wode ne trust ene ne faith hina no e kwa akohye nei Milforders no na che so matimi aboa na goals no enso etimi abana no Accra House of Folk etimi ball round friendly game na eba na wie ye no na che so many BS politicians wo mo energy boy ani na Abranti and the Shrach Seidu wetimi ebogo Ivan Sadomako wo mo nyina etimi ebogo na Marvins Donsa wo mo nyina eso etimi enya go edema the Continental Club Masters na bibia ekonka akaso betimi transition no ediara into the Bed Power Premier League nantena no wo matimi enso abobone sa na bibia enso etimi aye kama eno kakra etoja na no player ye gina so na afisem no yetimi eri asi e wo hanom sei na bibia etimi aye kama na no pay no yemfa sida bi esi bi enkonfama G&G Enterprise anopay wo be call na chese building materials no wetimi atobi na bibia etimi aye kama de a G&G Enterprise na wo do wani etre enye ba bia na ekoto building materials ba bi kro no abekọ na espy na chese ye ba betwa fofo di afọwatiko e de aba be hye wonu e ba de se ha dwen pa anopay de ba bi ba ko pe na me kan fo di ama G&G Enterprise na me kan fo di ama se fo ni chirim na ye mo quality building materials no wonsa etimi akabi na bibia etimi aye kama e de ama ene ye se brana chese ties ahodo Italian ties Spanish ties no brana beji bi na bibia ntimi anya kama broken ties no wonsa etumi akabi sa so no aluminium no aye de bodan so no ni nyina no odi wani chirim e wo G&G Enterprise a ye be boa na bibia enso etimi aye kama e de ama na no pay eno nti tuarama ni G&G Enterprise mpanimfo eni nsa wo so na ye moa na chese quality roofing ene ye moa na wonsa entimi nkabi eno achi opesment ahodo ni nyina no onsa etimi akabi na bibia etimi aye kama ene adan ho akade bia wo pe no e G&G Enterprise ena odi wani etre na yetimi aboa na bibia enso etimi aye kama edi ama Nkoranza wodi wani echema o Kasajan New Market Road no so pe ena omubutu omubo adwuma na bibia enso etimi aye kama eno ntifo ani chirem na chese oni G&G Enterprise mpanyimfo ni nsa wosoro yesi tietue scan nkakra eso a na wabejo ni na bibia etimi aye kama umpe we na opemme fo ani chirem na chese yemo na bibia enye kama bobetimi afrem mpanyimfo na madi nsa wosoro 0243 344 280 0243 344 280 sasuna betimi afre 0247 773 324 0247 773 324 ofre G&G Enterprise na ne mpanyimfo adi nsa so ebeboa na wadanse ho nhyehyɛ ni nyina no bibia atimi akɔkama ediama na no pay last chance travel and Tom Akatro yesi krodo so entena faako anya anim guase eno ntine watena Ghana ha wabo brana store enya de se nioma ekoyi na ade ba kwa ne eboa ma kyese wutu kwan na oba wutim sa ampa nhyehyɛ ne ekoyi bibia de dana kwa mu no ni nyina ne se ne abokafo no mokɔba eya ne won kwan bi ebode mo se tinkom egufufuo no so wutim sa ampa enkwan ye won kwan ne won kwan adopai so wutimi kɔ na kyese ne last chance travel and Tom Pedifo etimi eboa na kyese wo so wutimi kɔ ama no ne ba na oba ampa ye be board nkwan tinkom ne bi na kyese bibia etimi aye kama me kan brother Philip asere wutim sa ampa abogafo no kɔba mu Philipa eno ti adopai last chance ne nkan to sebra Emma connection man bi mfa nkogina dan bi ntem ento mrade eba ne se ha dwen ne mum tu anamon na pe competent company omo boawo na wakwantu ho nhyehyɛ no atimi akoto tin sesire mu kwan eno nti ano pe last chance travel and tour esan say last chance na eno ane ha eno nti wan kɔ hɔ no ma wan hwe ya na kyese nei ade be no na oba be tuo ye nei ane ade eno nti ano pe last chance travel and tour yesi Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, Singapore, South Korea ni nyina no ye boa no atimi akwakodru ebia na pese okɔ South Africa ana empo
Mexico, Morocco, Brazil, US, and Cuba, a last chance travel and Tom Penny for any do call nano pay, not as a BBA to me. I come and need some say the Okono, your dream home, a son say was a Okonunya baby, a beda was Sumbejo, and what you unya Juma o Quakoye, and Yafena o Quatari amount for Mantua, and until was only last chance travel and tour, 18 Sawaso, not your boy near Duco Dress from James, Nabipia and so etimi a come and need some say what could do crano, yes, I throw besides I'm Pedumana, we and your make way, Bibia did an aquam, and I'm pulling assistant be a Ninano, a last chance travel and tour, airboy, would you need birth set, we need a passport, Nina, last chance bra, Yabba Bricuma Bimo, on Seka birth set near Jinaso a passport no, and Sacra Yatimia as I say Visano, and so etimi at the Amontiano pay, a last chance travel and tour, and I'll do any air tray, not just yet me about no contour she sharing Nano, etimi Cototin session crying, Kumasi would any air trim, a Bruno from a Bokrum Junction, Yene Church of Christ at Sontano, any D and Piasasuna, Accra, at Timota, Yene inside your Colime Plaza ho, any boy Juma, and until the last chance any Sawaso, Nabibia and Yakama friend Panifana Nano pay 0543 56 5968 0543 56 5968 and what you bet me up for 055 398 5231 055 398 5231 na bibia enye kama emfama na no pay vibrant multimedia and printing design solution anopai omo frɛ wo sebra na kyese ne aye na ba fia busua panyini emfonyi no opese abo modiana posters ne ya na kama no vibrant multimedia printing and design solutions and how do any airtray yebebo na bibia timi akokama atimi edi ama ene yesebra na general printing large format printing photocopy scanning autocast no yemo lamination posters banners billboards and signboards how do any na no vibrant multimedia printing and design solutions and how do any airtray your flyers how do book banding ni nyina na ye boa logos how do business cards no woni pro no wanya blem sa so na video coverage no ye twa bi ewo yakache eno ntu ne vibrant eni saboso na printing ho nsensem ni nyina no bibia entimi enya kama emfama na no pay na bibia enkoye Nkoranza how do any HMO old market store room number 20 eho eni butu aye po ejuma wonsa etimi akan na bibia etimi aye kama ediama na no pay sa so na betimi afre na nei enchemu bia open no wetimi eni ye di ho nkoma 0245 46 3216 0245 46 3216 na bibia enko kama entumi emfa ema ye na ehumra eba yeram na manfo kroso nsema eba na no pay no yetimi edi aba ha Sompa 90.7 FM ye basisia Kabako, Ukopim elsewhere group G, Lithuania, Almaya, the Dia de Lithuania, Womoto Atanani, Emma Hungary, Womotimate take Canasabia, Ebo Juma, 3-1, and Montenegro, Etimisia Bracabako, El Hotman, your latest update on Pino, Yensa Eke, which my dear so, my main fan to just Okopim elsewhere, Ewa group H, a Phil and Mino, Ebo Motin, Womoto Atanani Pakwema, Kazakhstan, Etu Atanani, Etimi Tiomo, North Macedonia, Etimi Pomotin, Woman to Atana, Emma Slovenia, Etu Atanani Pako, and so Etimi Editiomo, where matches Ahudua, a
penny to J Danra, Yeri Hunsam Eban Nano Pay, now Okopim, Obepim, or the continent of Africa, a just in the AFCON qualification match Backwell Group K, Etimi Epaso, and Morocco minor to Atanami and San, Emma Liberia, Womo Enso and Timi and Sierra Braca, and matches who do it to me Baswa, Yeri Hunsam to Janano Pay, Ewo Jumadians, Yankopim, various international friendly games I would draw. I Timia Paso, now Copima Sen and Shano, and Enso Siatia, or Maya Jean Eddie Japan, to Atanami, Emma Tunisia, Womo and Timi and Sierra Braca, South Korea, to Atanama Kumaku and Sia, Emma Maya Vietnam, Woman Timi and Sierra Braca, Capo Verde, to Atanama Paquema Comoros, Ghana for a masters, no, Womo Enso Timi to Atanami, El Malaysia, and Timi and Tuatana, Emma Takistan, to Atanami, North Macedonia, to Atanami, Emma Armenia, Mino, Womo Enso Timi Sierra Braca, Baco, Angola and Tuatana, Emma Dr. Congo, Enso and Timi and Tuatana, Jordan, to Atanami, Emma Iraq, Etimitia Kanemu, Elho, Sasno Maya, the Madagascar, to Atanami, Emma Benin, Sierra Braca Baco, or Maya, the Zambia, led by Papa, the Dean, Eddie Avran Grant, Omubu, in a professional manner, Bromo to Atanami, Amo Maya, the Dean, Eddie Uganda, Woman Timi, Sierra Braca, Libya, and in game, no, and day 1-1, Sasna, Somalia, and Salarion, game, no Salarion to Atanami, Emma Somalia, and Timi, Sierra Braca, or Maya, the Dean, Bahrain, to Atanami Baco, Emma Philippines, Womo Enso, and Timi, and Sierra Braca, waiting on various international friendly games, Ahudra, Timi, Enso, to Dry, Hunsamno, to Janano, by Albania, Mino, to Atanami, Emma Maya, the Dean, Bulgaria, Woman Timi, and Sierra Braca, Sasno Maya, the Dean, Eddie Syria, to Atanami Baco, Emma Kuwait, to Atanami, Eddie Tiomo, UA, United Arab Emirates, to Atanami, Emma Lebanon, Womu Sierra Braca Baco, Guinea, to Atanami Baco, Emma Gabon, Womu Sierra Bomo Bomodin, Etekano, El Honum Qatar, and Tuatana, Emma Maya, the Dean, run, to Atanami Macumako, and 9, Etimi, Eddie Tiomo, Mauritania, Etimi Bomodin, to Atanami Baco, Nemo Burkina Faso, Ebomade Bete, Canasa, 2 goals to 1, Ninania will update Ahudra, a free various international friendly games, no more, and so a banana pay. Now, Mammy Fan to just say Ivory Coast, no man, did South Africa game, no, and they 1-1, no, France, at your man, the Scotland, and then you move 4 goals to 1, Australia, at Watanami, no, and man, the New Zealand, one and so and Timmy and Sierra Braca, Ninani update Ahudra Nano Peno, Yensa Etimiake, which might just Mammy Fan copy on the continent of Comibo, not just Yanko Din Common Nano Pay, now copy me, this a Venezuela and Chile game, no, 3 goals to 0, yeah, this a Chile, Etimi Sierra Braca, Paraguay to Atanani Bacuma, Bolivia, one more and Timmy and Sierra Braca, or Mayan Dean Eddie Ecuador, and your man did Colombia game, no, and no answer to me and day 0-0. Ninani update who do various international friendly games, no, a free airport nano pay, not still on Comibo continent, no, and now matching a debate, no, a dear Uruguay mine led by Marcelo Bielsa, woman to Atanani, no, MI, or Mayan Dean Brazil, woman to me and Sierra Braca, Brantian did it, Darwin Nunes, and a Brantian team, and Facundo Cateres, woman at me and go ahead my Uruguay miner, with him Sampa Marcelo Bielsa, or Bombarding Esania, and go man did it to the south of Brazil, woman Gary, and your latest update, I mean, Saka Peru, mine and Tuatana, MRB Celestis of Argentina, woman to Atanani, Leo Messin in Marantino, woman Esa Koyo, Madiani Pima, with him some Panasana Equi, Edmadia Celestis, no idea who some to John Nano, Pena friendly games, I would do it to me to John now, Martino, Senan Shano, Esiate, Mexico, man to Atanani, the Mannschaft of Germany, Etimate take Cano, United States of America, and Pagana, a funeral announcement at the moment, my Concro Ghana, 4 goals to 0, and yeah, they saw my Ghana. Yetimi enso Sierra Braca, Ninani update Ahudra, to Janano, Pena Conca Cafno, Wuko Pima, just a match Ahudro, Etimi enso Epaso, or Maya the Dean Eddie Quinca, Ebomojin, Etwatanama Kumaku, Num, Emma Trinidad and Tobago, Womu Sierra Braca, Miensa, El Salvador, Etimi and Antimi and Tuatana, and Omaya the Dean Eddie Montique, Womo enso and Timi and Tuatana, Panama, Guatemala game, no, and did 3 goals to 0 in favor of Omaya the Dean Panama, and a latest update, Panano Pedia Hunsemno, and Suetimi to Jana Young not as a tidbit Ahudra, John Nano Peno, Yamfa Hunsam Intimi and Tuja. Now, yes, started some day a Quaco Pimo club and the Manchester United. Now, in Manchester there for the last 3 days in every blessed day stories about. Now, the Eto John Nano Peno said, no new striker, Brantianity, Eddie Rasmus Hoyland, Boyne Dinkomo, was one who has said the next 10 years, no, will bet me a Babesa Brantianity, Eddie Ellen Brant Haaland, and I am Comma Brantian did Julian Alvarez, what Eto Brantian did Rasmus Hoyland Radia, what Eto John Nano Pay was in the open one of the best strikers I was as Isua, was here Brantianity, Eddie Ellen Haaland, apart from Ellen Haaland, no striker be near Sasisu Beam, and into a Hesse Enchakra, or no Rasmus Hoyland, no, will bet me a Bessa Brantian did Ellen Haaland, and no Ekaka Bueno, and Swery Eto John Nano Pay, which imagine so. Now, young Copimene, Papa, did Sheikh Yasin, bin Alman, Panimpana Dinkomo, with himself Capanipa, when never for Manchester, Jumana, and a Grazer family, no matter Maquesa, Panimpana to Najamit and Nano Pay, and it's a Panimpana, as a Masako Pab Wokushi, now when you know, put a Massa for Hujane, Diamit and Nano Pay, and Panimpana, did Sheikh Yasim,
Panyimpa to take a decision. Sa club and the at Tottenham Hotspur Bobo Kuno. What is he kachuchi diabet me room? Not as a takeover net me akoso. And internet after sa Panyimpa and Manchester United no. What has a Tottenham Bobo Kuno and all this care kono wakoto. Not as wako bejuma. Now Chelsea supporters no munya in Sompa 90.7 FM on Facebook. Sasuna ne Sompa TV on YouTube. Na mo mehwa de. Wonim say me no ka say Chelsea nyanya order. Send a new sports stadium mo pese o musi anase expansion. I was Stamford Bridge no. Yabo motin Amomo order send one of the lands a Stamford Bridge pano womo enso betimi ato na systematic oba boa me o join show na Sompa 90.7 FM na no pay a wo say full sports stadium na ewo ho na eno achi wo say anemi baabi 1 ene anemi baabi 2 1 no baabi ba ko Chelsea fo atimi abomode access ya nei yere emo na chese sasas na ni fie wo no Chelsea fo no betimi abuagu na expansion of Stamford Bridge no womo betimi atrema ba beduru systematic oba say amami P2 no P2 ne ho old military camp na ewo ho United States of America. Diametin is a soldier for any hope. Nei, I just saw Massiaton House where the Chelsea for Ebetimia expansion. No, at me, Adea Akye Abia, New Stamford Bridge. No, will be able to say, and Suecia. Now, Chelsea for Sanyaka, and any permit now. One and so Betimia expansion. No, Diamete, and say Chelsea for go away option. Send the hit and on Betimia home matches. No, Diametin said the next 2 years and on Betim DSR infrastructure way. Nabi Pietimi Ayakama, Area Chelsea the Blues, and no latest update. Mensa Ekan and Nano pay. And so show no so Adea Hunsem and so etimi atuja na bibia etimi ayekama mame fan to just Chelsea one no report I mean second and no pay and it's a brand and Eddie Rhys James na Rhys James na me Diamete say Chelsea game against Arsenal after international break and yet likely say Rhys James betimi abebo adwuma etimi Adea Chelsea and a latest update free Chelsea camp and so about na no pay Adea Hunsem and so etimi atuja and captain fantastic Diamete and say na yetimi passing a feta a brand and so betimi apa na wetimi abebo adwuma Adea Chelsea and your latest update I mean second now Cristiano Ronaldo ni junior sister abeba one did Katia was a share or you sure pass any mammy a mistake now Katia you be saying some mammy I didn't know answer was now we bra we did 38 years still ogusu bogos no center left right at the same time no Ojina Park no so running for bia we hear the age now so you sure pass any mammy I feel na Brazil Ronaldo no what me 28 years name of mammy a mistake and was in a band 38 and until mammy sign court no ko hwehwe me e san say juma ne bra na at the age of 38 no and you be already 38 years and a bit me akwa American shesha goes no name 28 years and we are the abeba one din e katia wono enso ere to Cristiano Ronaldo ni junior sister wore e to Janaro pay e wo dwumadie no so e de honsem enso etimi atoja wo Sompa 90.7 FM na ma me fam to just okopiem club o ma ne din e di Japan amasa Japan for no mo ba adwuma after see a ball kada 2022 World Cup ni wie ye no maso me di Japan adwuma mo ye na no etin wonim say so far 6 matches after World Cup Japan minor bono enya de so ma test defeat wo mo chi El Salvador and ani mo 6 goals to 0 wo mo chi Peru and ani mo 4 goals to 1 wo mo chi Germany na ne 4 goals to 1 wo mo san chi o mo ye di Turkey and ani mo 4 goals to 2 na nim say Germany dia no Japan for we na share Germany mo papa ndi Hans Delta Flick and the free team na kachia and they o mo ye di e Germany wo ma kofa Julian Nagelsmann two team say Juman Crawford e bono ano e di papa and o mo ti o mo ye di Canada and ani mo 4 goals to 1 and o ma chi Tunisia and Raya and ani mo 2 goals to 0 ni nyina ne update and nano pay no yensa etimi ake o dwumadie no so de honsem enso etimi atoja na ma me fan to just say papa ne tin Eddie Jesus assess Morel de Gaucho and no Ronaldinho na de eba bontin nano pay so kopiem a e wo me ne tin Eddie India Ronaldinho panimpana ko bia academy a yato ne tin R10 academy and no any tin a yato academy no so a ujani show na Sompa 90.7 FM brand lunch ne koso no and a wo hwe bi e Facebook and YouTube nyina no and nano pay wo dwumadie tin ne wo kasa de papa ne tin Eddie Ronaldinho assess Morel Gaucho panimpano wanya ko bia academy e wo India your friend R10 academy and a latest update mensa e kan nano pay e wo dwumadie no so na brantia ne didi Sandro Tonielli ni agent akasa na ni panyimpa no si emfanto dwa wo so wo gidie papa ne din Eddie Gosepe Rosso panyimpa no ne ye agent dem brantia didi Sandro Tonielli na o se bet hu nsem abadi afa ne client no no wo gidie pa se enche kra e brantia no hu betimi asan na bibia timi aye kama no wo gidie on ne client no mu sa nya de sa asem we no woro enso betimi adi for da biaraja eno ye de panyimpa ne didi Gosepe Rosso wore e to janaro pay e wo dwumadie no so a yere ho nsem no enso etimi apa na onim se ne latest free FC Barcelona camp epa and say ne new player and show betimi adjoin Leo Messi e wo Inter Miami no e ye Sergio Roberto woro any player wo betimi adjoin e ye Leo Messi e wo Inter Miami yes ya brand na nya aka yes e de ache David Beckham and then entourage ne say ne omutimi to tuni oma na chese bibia kon kan betu omne FC Barcelona wo betimi apa na chese waba besia kan de ma Inter Miami eno e ye nkoma brand and di Sergio Roberto captain e de ma FC Barcelona boy no enso re e to janano player
yɛde ho nsɛm no ɛtumi apa na ɛne wokɔpima Trent Alexander-Arnold Abronti and Anthony Joshua and a papa team Eddie Roy McRoy Diameter and Nano Pen so Ramo United States of America send Komo Konaches and the US Grand Prix no Womaka Bomodinaches in Washington DC and they Omoka a boy Jumapa Edmono Womet me discover Remnanka Womet me Bomadi Akye share owners and penning for me and Trent Alexander-Arnold Papa and Anthony Joshua and a penning party did Roy McRoy now Diameter and Nano Pen say nay Jumaka friend airplane Omo and a Formula 1 almost Omo investment wom ye pa Diameter and say o maka che mranten se nya de so mbema kwan esanse ne sika o mode pa no nya de se ehote eno kakra ne se kan na no pa e wo show no so eno ti ase fresh injunction and a che se o matimi ade ato investors no so a eno a latest update and apprentice and the Trent Alexander-Arnold Liverpool right back no saso Anthony Joshua boxer and a Roy McRoy sampanyfo we bi no eno kakra from camp e pa na no pa de ho nsem no enso etimi atoja na Napoli Boboko no reporter everybody ba and so mo talisman Victor Osimhen boy no diameter na no pa say the next 40 days and nya de say Victor Osimhen ebetimi asi akana matches and I say key matches boy no betimi mix no Milan derby no enya de say Brandt and the Victor Osimhen wo betimi asi akana Champions League matches ni bi ho a enya de say Osimhen betimi asi akan and no latest I mean say kan na no pay na Jamal Musiala a player de Bayern Munich reporter everybody ban na no pay say Jamal Musiala boy no e ade say Liverpool ni abrese betimi afa Brandt in 2026 na Brandt contract e bona wie ye nemum ye say nya de say Bayern Munich mpanyimfo atimi na team come afa contract won sansem enu na Liverpool ready kan say na ekoba say akwanya beta hope wo mo betimi afa boy no na bibia enso atimi aye kama and ye latest I mean say kan na papa ne din Brandt ne din e di Julian Alvarez yes papa ne didi Javi Philippe boy ni brutal wo so yes wo nya boy na enya de say masa wo betwentwen so kra anti diameti say ne basa ni abre say akoda ne friend Julian Alvarez osina kan e di Manchester City e wo Etihad no wo mo enso betimi awram na che so makoye so mo nsa betimi aka Brandt no na boy no enso atimi apa eno kakra etoja na no paya ye gina so ne atimi e di amano ne nsem no enso atimi asina no pay no wo da sorry wotim se hunam duane mu ya emu ya wo ya pa wo sorry nyina na nka wo so sorry 5 na enso enam se hunam ya unti no wantimi an sorry sa bre na masa e mama malaria ntete o adro ne ba ko pe e time herbal mixture e na o kono akwa ko pe bi abobo na no pay na bibia atimi aye kama malaria fever 3D no e time herbal mixture e na ye di A2 ase sasa na general body pains ni nyina no ye de no e na A2 ase loss of appetite untimi nsan kwan bo no masa ya bo waponche ne nkrakra pa adopay brother Philip mu be ko obuo hoyi wutim sampa edidam nanso e na malaria nti okwa wontimi nsan kwan e ba ne se hardware pa enche na systematic mu gobeye we kire omu kogibe si ono wontimi ani e ba ne se hardware bomade na che se time herbal mixture no kona kogibe na bibia entimi enye kama manager boje bo adopay bi cha pa sanse nura na wotim se wadwene committee na bibia enso e konkan eno ti adopay okọ na che se time herbal mixture no masa Sompa fiade emfa ni agro eno na boy se bobo a ofa pam utim se omukọje gobe na ampa de aka yensuo na bibia konka nti kọ na kọje time about Mr. Nabi na bibia enye kama tibidi na bibia entimi enye kama be ma de so otimi tibidi na te so sisi ma yedin na watima bo adwuma na obetibi adi so time about Mr. and I come for dia ma na no pay na bibia timi aye kama lenses about shop bia no kwa wonsa etimi aka bi saso na ne no wuru wani chemo pharmaceutical shop bia ma wo kwa benya time about Mr. Nabi na aboa no appetite na timi aba kama wasan kwan wache waso no wasan kwan ni mi na bibia timi aye kama ntia no paifo ani kyerem na kona kwaji no pani bi na bibia entimi enya kama pese o tubi ton ana enquiries bi na pese o ye ni nyina no bo modern of friend pani fo 0244 417669 0244 417669 na bibia enya kama emfama na no pai enso ewo honom eno wachi God's Way Senior High School makato sa admission no 2023-2024 admission year no eguso koso nti na form 1 na opesa ko form 2 form 3 remedials na opesa o training na no God's Way Senior High School na do wani trade na no pay na yetimi abo na bipia enso etimi aye kamanti na pay to anamon na God's Way Senior High School mpanyimfo eni nsa wo ye courses ne bi te say general art business home economics visual art general science general Greek ni nyina no ye di hu dwuma ewo God's Way Senior High School na ni gisem ne say nei no no ye qualified professional tutors ebi kra ye waye examiners nti kwa ye kire kwan ya fa so answer questions no na bibia timi akokama ediama obi on manye se wonima de na mom kwan wa se fa so answer questions no eno na edi ni nya abribia nso he no trepe no de akwo ho trepe no de akwo adopai God's Way Senior High School se men kan cho se bra ye be boa na amount te ye pa ya kire kwan fa so answer questions no na ye ya boa so mo nya nimdie na wa exams na tenete na tertiary institution amanfo okoba ye de twitwi wi wo so watimi akobi na bibia timi aye kama adopai wo be frem panyimfo no na chesenchemu bia ebro medie so no ye timi edi adomo e wo 0
055 5500276 055 5500276 and what you offer 0247 847 434 0247 847 434 wo frem panyin for bibia enso etimi aye kama ediama ene anopa Nkoranza off Adea road your municipal assembly na chope and obehunu God's way senior high school na bibia etimi aye kama edi ama ene anopa yi na bibia etimi akoto tin sesem kwa ha era bre ema ye kwan na ye di dwumadie ni nyina etimi asinyame ya tuma legend etwaso etimi ediama brepam ye besan edia shedino eye eben the sports maestro sasuna systematic oboaye ema YouTube no ebomodin ebadwuma sasuna Facebook ni nyina no wonsa etimi ekamfonya ho John bi ho Ike enso etimi boa production team no na champion strike omu nyina eta ye tina no petimi edin sem no ebae yakramo. Feel the magic in the air. Hey, enti sika kakra wo fa ko ye. Ehon niema ani bebre se. Hwe, ebi mposa egu kan ni mo. An atekwa ne hene na bro sana se wo no. Na me hunu se store bi ho na me bowura ho. Hey, eniema ni. Na da you fi niema ni bi kan ho ana. Me pacho da bi oba pa. Eniema ekrokro ni wa me kofiri yi. Emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti. Na ma sika no to ne dodo mu. Atiko Home Store. Oh, omo niema efe dodo. Se wo fa niema papa. Enu nti obi a wo pe fridge, double decker, tabletop ana deep freezer, ice chest ya ye kan ko main, size bia, electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen televisions, every 32 inches, kopem size bia wo pe no. Na provisions e fasa gari, shito, emo, anwa, local drinks e minerals, any energy drinks bia, foreign drinks e wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia keka ho, washing powder, any semene bia di dwade sande sinema, shampoo papa e frebrochin so abusu ho. Home appliances, any provisions bia de wo benya bi ho. Atiko store akofa solo machines bia ba, water ne fofofo, me kire motor blue, ya mo de bomochi, spray and toast, cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie bia kuani wudua no. Machine ya wo de be spray no ne boa efukra. Fratiko Home Store was 0243 629295.
Article Home Store. Tano factory price. Tano factory price. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. On to 5G. Now so people say, hey, 5G now they know your technology and I'm say there be TNA. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G now say I don't know. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And I feel back also add the aperitivo. Nina, you will fan a Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosanum why honey tuno. Dome have you do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesuro 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no ena Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchi wa hyewa ye ji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebrea ekeka ho sajumadi ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV kwasia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwasia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ni abidwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsano POP ceiling numpo ene kumino alala construction esi adan eton fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students are moya building and construction plumbing anase tiling no ubetinya be attachment ewo alala construction and training center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre alala construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246 702306 alala construction and training center se ubesi udan no a frey na yensi enwie ne prekomao ya boy
yaba Sompa. This is Sompa Sompa FM. What's your Sompa 90.7 FM? 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 .7 FM. Adea Akye Abia dwumadie na waso eguso no yebeda eben the maestro ase. Anope waye adwuma no kama e the sports no abreye. Bedwa na atenase e ofie ha. Yera apam atenase. Brother Philip atenase DJ systematic etimfidie na chi denden. Na osofo tachi e boni bibia enye kama emfa emayen ene anopei ewo ha enum enti anopei ye beko ye nimu ansa ye ba ye de aka nyina aba abehye nana maache na apom tesen good morning minia me fa hwe yankopon humobo yo me ho de mpase kuruni ye da ase ye de nyame ase papa ansa na brother Philip ebewura mu no mayenka wo se tera one media asan akeka ne ho biem edi sika ehwie gu nkrofo so te se de osuo to no wo pese se sika bi togu so a ye tera one media nhwehwe ya wo de aba ya to din sesi Sompa sika promotion no fa ho hye mu ebi take it back here 5 cedis na utwa
sikapudu eda so 20,000 Ghana cedi no ubetime di mu 10,000 ubetime di mu 1,000 ubetime di mu 500 600 1,500 2,000 depending on take it ubetwa no se ukoso pe a ubebo *256*3#. Oboy no sa wie pe ebebi ama ubehu se watworo Sompa Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza ena Tera One Media. Eyima osa na wa select baabi a wutie radio no se wo Nkoranza utie Sompa Nkoranza enti no na wayi Sompa Nkoranza no ne enti esa wo ye ne sa no ase enti mpacha otie ni ye uyi anu wi a ebebi sasa wo to take it dodo sen take it no ba kwa 5 cedis enti na do mobile money no dodo bi a wo to no na wato oto wi a ebebi sa program a utie program no so gu ahodo na wayi ano na wakoso atie kopem se yebepon adwuma no onsa ebetumi aka chede ye draw no a ubetumi adi enti ya na wahye eno nson ebio no *256*3# na kai say National Lottery Authority na one Tera One Media aka bomu a ye masika to agu so e enti fa ho ehyemu bi na ebeboa brother fa yewura presentation mo kakra no pay assembly konhyiamu ne ye pese ye fa omo nhyiamu die no botaye nti omo konhyiamu no ye kwa akoto aba ayi presiding member no ye pese esua de kakra de na mra no kafa presiding member ho ye ba nkomo aka akiri bia no ye de besoso right nana that is the nyamisha amen and that's also nyamedi akyeye ne ye ka say ya you know that is a Facebook all right and brother ma menna me homra sesia na afi somu emayen ewo ho enom ene anopai Adea Akye Abia adwumadie na waso eguso a utie me da me ho tew na maba me ba ye beko ye nim na me da me ho ide
ewura nkomo no mu right nana ye monitor FM. Daha won say ayi ye wo akuma na ayi yam bayire na books so da hanuma ekoso ti unimu a oba Facebook abehu say the Nkoranza South Municipal Assembly no mo logo etie na bia wo de ekere no nye no na ene ye hwe ye hwe mu ene no ye sa mamanfo ate say ukọ assembly no a ye mansini badwana omo nipa bi ne akuakuo bi a omo hwe ema omo dwumadi etimi koso ansa ne nyina yesoso ya follow ma na se ahwe omo dwumadi a eko no ene ye from functionaries no functionary di odi kan pa ho no the municipal or district chief executive ono abansi anamu ono wa ha no ono edi kan de otoso mienu the presiding member onso omo committee ono hwe omo dwumadi nyina se niema beti akoso no then the toso members of parliament bia na omo wo mrahye bejo babu we 2 babu also 1 ye ha ye obaako na afi so ye district coordinating directors and so ho assembly members na ankasa so ka ho omo ya to aba yi omo ene onso ya pa onso onko ka on adwumadi ni ntimi nkoso your unit committee members and afi your technical and professional and supporting staff of the assembly omso mbo adwumadi ni nyina ntimi nkoso ntimi ko assembly na woma obwa component abwa emadwumadi ntimi koso a na nipa nso mo ye adwuma a follow omo no ebi ene dia to be ne emphasis and said the di hu dwuma pa the presiding member and kai parliament akoy speaker of parliament by a high dear friend presiding member for the assembly eno na ye hwe no ene na ne ye presiding member of the year assembly no said ye ne ho nsem esitie the also who is a presiding member of the assembly no obi a ye to aba eyi ni free ye assembly members name both appointed and elected no ye to aba eyi ni efri mu na ansa ne ye beto aba no se ye chenipa no mo no nyina miensa wo se baako etimi gini tum eno ye die sua no minimum cry se baako and gini tum we say and I say mienu agini tum 2/3 at least 2/3 of the members of the assembly na also gini tum ye chemu miensa emu mienu and also mo gino etum afi so omo wo ho at the time omo wo at the time no yes and ye beba ni nyina so omo ye meeting ani padodo also omo ho no and omo ye wa ye to aba no omo dodo anyina ntum kura na se ye chemu eye miensa mienu agini tum sa ene sitie presiding member no djumadi a odi no eye enfie mienu no obetena so se enfie mienu no so a oho kwan se obesa agina bio ni ato aba ama ne se onto aso anase omohwe na adwuma nso ani a ombeti ayi ni pafoforo no so abeto na djumadi a oye no eso enti ne Nkoranza South Municipal Assembly na omu hie ordinary meeting omoye ne no ayi a presiding member obesa kwa another 2 terms and so and I said 2-year term ho na ohwemu a yenhwe presiding member na adwuma ba ko no se omu dwumadi omu die yenhia mu bi ombe wa assembly ho bia no papa yi ono na tena dwam hwe se niema nyina betia koso kama pa enu achi ni so no se ohwemu so a omu wo ho no ma eye nkita hudi ebekọ ho se obi bia betinya bọ no ho so na onye niema basabasa ronu beka se so wo hwe se 1 deliberations say ye deliberate on niema ye dwenwene niema ho a na afi susu no se nipa no wo nyuma ne obi beso no adidi obi atem we ye mfrɛ kwa no wo kasa obi okon da bia nye ne sa ho se bia good behavior eso betimi akoso no ene so ho kai said ye presiding member nso ye to aba otubi enti oto aba on said the member of parliament ni other no so no eto aba no afi susu no eye won dwumadie bi afa nkita hodie ene nsem bi aba eno de oha aba so motena so nyina on na behwe se saa ne mani nyina ntoto ene betumi akoso afi susu presiding member no saa committee no oda no yeah ono na public relation and complaint committee say assembly member bi ya de na mani nye ho a presiding member na yesa mekobo na mane yes apart from that no say assembly hokra no bibi nkoye ana bia pani bi wo wanye na adwuma yi a emra na kire say presiding member na akobo na mane no wate committee a ono mo ye adwuma no matena so asiesie nti sa committee ono ye chairman yes that notwithstanding class say who issue bi
na through the assembly secretary no to the union now the command okra na ye be wie bibia ma na wie pay ya je say presiding member no and a process ni nyina o hwese betumi akoso right even with the papa no kro no ye municipal chief executive ne niam ni bebre na se be ba badwam na e be dimu a je say presiding member na I endorse at the process na de go na ye adwuma ansa se de wo kan pepepe and afa fa sika sem emu ntutu ye niam bia ba bia no se ye be kumi akwaji bibi ye nkwaji bibi ye kan nyina aboma eno so papa ye onu na ete otena dwam hwese bibia ntoto ye metia akoso kama do we ne dwuma na ade e so pass assembly niam bi nkoso a presiding member na o se yetimi hwe na dwuma de ne ye bia na onyanti asiom eno achi no so ye hwe your standing orders na nyamra nemum eye ehihede a de agu on ma eno na ebo wo meeting ni on dwumadi a wo ye no ho no ebo ho ban se obi nye ade bi ntrasa na se onya ade mfamfa so obi aye dey ema eno no ye hwe part 3 of that no eno no se assembly bia na wo so onya leader on dwumadi any meetings o meko nyina se nipa no on na leader no na se kan ni no on na be hwe so wo sa leader no na ye ko eye assembly ho na ye friend presiding member ene ye kan ho asem ya ye ka sese ye to aba at that time nipa omo ho no ye chemu miensa e wo se mienu na etumi to aba no ede ema no ene ye baako na afesu so no ye di kaka se ne dwumadi a odi no emre mu no obetumi atena so emfie mienu no duru a omo san every meeting omo free meeting na obeba oba ta emfie mienu no obesan obeti asa agina bio ne asa to aba ma no asa akwa another year se ye ba bio ne ye to aba anase appointing no osan ba ne ye to aba so ohun kwan se obetumi asa agina bio if there's process ne be famu no ebetumi afavor na eno so e wo ho no right afesu so no ye hwe se de ye university ye come ye presiding member na one ye to aba na abato etu no assembly enye se bi omo na obi atoto to aba se de omo tu no electoral commission na ohwe so electoral commission ohwe so eno na ansa na ombe yo meet edi kan e bia ya to aba ne ye yi assembly members o ma ba assembly ho o manya aba ho no ansa na dwumadie betimi akoso no agese ye yi presiding member ene watina omu dwumadie ni ti nti ye friend inaugural meeting no e wo se ho na yetimi fresh ones no anasa ordinary meeting e bia nipa na omote so ne ene bre na so ne ye se ye se ye to aba nti ye to aba na electoral commission na hwe se sa abato no betumi akoso na ade ba ko a emwa ma obi ntimi nyina eye se wan sa nipa ne e bia na ono ankasa no resign anasa ye hwe ne hwedie mu ye hwe ne niema mu no eye obi a ne niema bi ntimi nkon kan e wo se ye disqualify na betia disqualify no or any other matters a emwa ne se obetumi agina as PM no ene boa na we at na at section 8 of the act 936 the can say ade bia ye no organ bia na mra bata ho ha ba se wo no nko di pa fi se ya na no ma nye no ma sa is o ha bia si eno achi ni susu no se e bia ekwan bi ba beda ho se nipa no resign ana se bia ono no ya yinadi ana se bia ade na obala ya disqualify no owo bi se be etimi ba yare bia ba be bono na bibia etisa entimi ma ne nto na dwuma no so a e wo se ye to aba ne yi nipa foforo aha ne yi nipa foforo na ye yi nipa foforo na ne term na wodo bia ma se bia o 2 years na wo ye wa ya bia 1 year after 1 year ontimi nto aso a ye to aba yi nipa foforo ye to aba obeto ade ono o ye no so de akwakosi na se ne time no so na ofi se e bi obeso o sa to aso a enso won kwan se on so betumi recall no yes to say bia presiding member we are presiding member na along the line no a na bia ya boldin se koye DC ana MC yes na say ya recall or any other position in that position bia yes any presiding member na e o say no really question like ujai opposition num na ye pay the power for bi na ye de no e hye ho se de na aka no enti ye hwe se de process ni city ye won dwumadie mu no ya won hyehyɛ de a oye na o say eye presiding member no one your nomination form enti wo hwe mu aye akua no mehu se de omo ba be ye no nomination form ne ba out kra ansa na ne meeting no e ba so the nomination form no o pese wo no okokoya na wo kwakofa ye fa nomination form no na ne ye hwe odin dwumadi a wudie
ɛna afi so no said ye wan kasa no kra na ye hwe wo ntotoye ene wo gina bre ewo eye assembly ho no a ene so ye hwe na afi so no ba bia wo ye assembly member no anase bia true appointment ye wa no so ye si ehunu ansa na ye betia consider am wo to me because nedra ye hwe wo membership status no ye hwe no because yes presiding member no ye yi no free assembly members no mu ndo wonya assembly member untumi emeye enida ye hwe o membership one we are not this coordinating that as nem kra ba be prebi untumi nyanti assembly members no na ye hwe se be ye from correct one na eno achi ni susu no so offer form no obo che say nominee yes wo betumi e de akọ anase obi a wa propose ana seconder obi odin as am hwe of apam a me hwe ne conduct na obeti a presiding member say any permitting the form na ko anaso bi also no na ba ke fa say okay me so kra me fo so say ade say of apam the way good pa ono so betumi e de akọ anase wa ankasa so betumi e de akọ afi so ye hwe aso a uhwe mo ye yiwi a ya nominate you no enso ye hia certain number bi ye 2 members of the assembly omo betumi aye said ye kan say ba kon e propose na ba kon second ba kon so foaso then so say Adea na afi a third member asserting to the nomination who should be endorsed with the candidate's consent to the nomination and also so no ye beti anya nipa ba ko bi on so beti ni bi aka ho a de ye yi ne se ono nkonkwan na so on so ya we se wo ye you e bia na dwumadie no nani enye ho na enti ansa na mu bebo obi din se presiding member kunwa ya atoi no me pese nipa sumasi na obedi yanim no e wo se mo ni nipa ni din kita manage to mansa correct odo na tia bisa ni agro na ye hwe na obi bia so ye beyi no ono no wo ntimi nyu ho assembly na wo ntimi nyu ho da bi enti no any or say a person can only nominate a candidate once. What it means here is say say me nominate brother Philip say onkoye presiding member me nominate no me ni ho kwanza me nominate me aso me because me one chance pe this a chance no and I nominate wo of course yes enti eno ye baako enti na face so no okay so the ochire mu na no so amanfo enhye ne so sa aman enti na ye education for the first the tosu bi osu no unze o presiding member na one kwan afa so obeti na konwa no ebi ono abeti an say onni bio o sa kwan say madi 1 year 1.5 years ade ne borom so na ba ke fa da bia ode ye mai ode tatam akonwa no majat for ono betumi aye o say a PM can anytime during his tenure of office in writing address to the secretary to the assembly resign his post. Into one say obepekrata na watwere o twere your secretary to the assembly into obetim the command say the coordinating director no into ono okwa na oka chense papa mia akura so aka onwe ya adwuma no mintumi nye bi o ho kwan so besa na nyese wo tena fi no odide me ya no afa fon no afrom say MZ wo na asim fa position mempe me nye bi ye nya na sa yes na eye hihede no etie na so ono atimi resign so a your time so a assembly no members no any nipa o constitute we you need to make sure say no we o metin yin afre so and also ne ba be o say the PM of the assembly may be removed at any time by resolution of 2/3 of the members of the assembly. The PM perform the following functions. So apart from the function no o say omuhia meeting na nipa o wo nyina ye chemu miensa emu mienu etimi ginam enkrata ene hyede ne ede omo onsemba ometi agina so na eye PM no ometi yi na fira when we say first na ye say ye presiding member approval no approval no 2/3 of members present yes but removal no 2/3 of the general assembly yes when we the assembly members omo ye 30 no miensa nchemu mienu e wo se omo pene so say yenyina di ana say na say ye to aba ne de a omo wo ho no say ye 30 na say nipa 20 de ba abato no a nipa 20 no nchemu miensa ene be endorse no yenu na be endorse no yeyi ne dia yes ye kofro mu nyina de omo ba awrade mfom bo ne nche omo enti eno sa na ene je Ghana na wo no enti sa ene sitie na dwumadie ne bia wo de na say ya bobo bi so ya bobo so die enkoye ne ye betimi atoa so said ye o ayi ne tie no
na okwa asem say di kan say your standing orders eye niam ebo ho ban enhyehyede ade agu a also obi a okwa ohu na etimbu ama assembly no nyuma no cause medical ka say enyemra nanso so eye ade a ya hyehya okwa yi na ya chichem your assembly in your urban, your zone, your town, area and unit committees. Onyina no local government ministry no as she said ya more or de ye on jumedie for meeting ho kwan fa so ye sorry yes all no so say akama se back PM ade a wo ye ne saa your kwan fa so akwa conduct onyina no ukodura be kira we aye kan no enye omo na hyehye ye local government ministry no assembly ne hyase no won so ensa hyase a wo bo omo amomatimi adi na when we say assembly no ye parliament keto e wo ye mansini no yes ndo call parliament so omo the same standing orders no be but omo de no content na different kakra free we de no na assembly de no the assembly for the year aduma no a eno na urban council for use eno na zone na area council na omo aka nyina no eyisu right we mu assembly no nka ordinary come wo meetings verse 4 but by extension I say kwan bi so no ya na meeting ko enum nti ye hwe omo meetings omo wo wa woni na na ese wotie de di kan ka say inaugural meetings okay inaugural brofo e je say de di kan nti abribia no say assembly no ba be hyase ba we ya to aba wie na omo meeting omo di kan ya omo ye your ordinary meetings no sa meeting e di kan ya ye kan say inaugural meeting no nyame ya adoma this year ye beto aba ba Nkoranza de nto be this year this next year yes in this next year assembly for wo say omo bre no wu na ye to aba assembly members for fra omo meeting e di kan na ye friend inaugural and it is a meeting e di kan simple ordinary meetings na ebi na omo kwa akoyi eno de omo wom but bibi omo drum pempenso bi a so omo cross kwa another level na ye PM no and only a part of the ordinary meetings among others and also your idea and no standing order why no and a request and chere say on betima na chere say and no de on betima ye duduo bia within afe no yes but omanye kura anye ne imprensa yes yes and I think say e beduo and afe so no you be also a standing order 2.1 no and 4 no chere say and also a requested meeting requested in the away there as a and say no say be assembly members no susu say assembly wo ho hia say ye ka na say presiding nyam frɛ ya assembly members no ye wododo eno no so enye ena hokwa e wo say assembly members dodo no nyina no 1/3 na tell say omo no so omo ye 3rd emu ba ko etumi jitum say so say ye mfrɛ emra standing order 2.1 standing order 4 ye gina no so aka say presiding for a meeting yes the next one is special meetings standing order 4C and so deba na say ebrebu ehia say e wo si etimi hyiam na ye discuss say the we need your more request when they are very special and so hu hia whether say PM no or any other ebia betia ye MC nkra to me nu omo na omo hia wo sa kwan na so enti sa under special meeting no omo kotimi adwuma bi omo timi ye under special meeting say bia your budget a ye pese ye approve annual budget of the assembly person you approve and no you betima your special meeting na you dey approve and yes president and nominate will be so may MC here and no so follow under the special meetings to go and approve the president's nominee okay then the last one here emergency meetings standing order 4D and it's emergency bibia aba putopuru say assembly members in Asia no mudi mfa adwena eno so no ekwan o say assembly no ebetinya frɛ na ebiti se bi atorenche bi asi okun bi asi basabasa ye bi asi a yehia se ye de mra eye ho adwuma eno no ye mputupuru nhia mudie ba bi assembly member wo bi a ye be frɛ no na o ma ba betena ase na ya hwɛ anamontu a edi ho fantastic eno ntino assembly ni meetings no na assembly no parliament ketwa ewo yeso so ye mpata mo hwe ye dwumadie eso eno ye yi baako na ye hwe ayese e ba so meko meeting na process o mo famu no enhwede bi o famu no de di kan secretary of the assembly no na obehwe se obefre eye 1 members no eye assembly members no obefre omo na afi no o fre omo a e wo se da ben date ben na meeting e ba so ehe fa na ye no time ben e na ye enti e bia eye 9 a date na bia na ye 18th of October
venue no e bi ya assembly hall and at time maybe at 9 o'clock a.m. Then on baby, it is emergency, is it a special meeting or is it what? Any abako. And fan on me and yaka date in any day na time no so yaka. And a meeting na nkasa so no. Ni nyina so ankasa so eh de he. And also so I was sell letter ni na ebem na omoye clear ma omo. Right. E de wo hwe ene die ye koso Nkoranza South ya. This is the letter secretary no. Actually, and as assembly lecturer ya the members into say summons to attend the second ordinary meeting to the Nkoranza South Municipal Assembly. It may yin many be free mo so watch say meeting here 2 days, a Wednesday and Thursday, 18th and 19th of October. 18th to 19th of October. Ene nyame adon to yechena. And after so time near 9 o'clock a.m. Enti nyame be koso no on be bom paye, on be roll call. Why buy any ho. And we are welcome addressed by honorable presiding member the otisu you know on obey the amomo. And sana introductory statement by the honorable member of parliament. Mrashe Bejeni Owoahene nso so beka nasem. Afi ye a ye beko abato no so. Near you presiding member no. Ye presiding member bi a say sworn in. And also so elho. Enti we mo say swearing in of honorable presiding member. Okay. Yes. And we reading and adoption of previous minutes. Omoko meeting no the atwamu no say no so omoken kan no mohwe the omogitum the omanyan matters arising of the previous minutes and see here now for discussion and approval of the 2024 annual action plan and composite budget. And then here one of the agenda pen on be hu adwuma pa and also here ba kono say discussion and approval of the 2024 fee fixing resolution. We are mamukra nanka assembly ni nkoska semi here. After so presentation and discussion of executive committee report and also on a discussion on the status of development project. Na fe yedini na but two is be bia ye clear ha we read ya or say all members are treated to attend the meeting and on time too. There's a one time quantum maybe no tie late into a boss ba meja pai na fe enema ho no mama saying na eno no. It letter na ni chire mu kwan boss hom committee ni ebi na da sample na da ni na we ya dia we ka say we ya dia ne omukọ hu meeting omukọ meeting no de omo twere e de call ya omo de free assembly members wo kan agenda no presiding member yeah anopei omukoduru a ono na obetena akonwam yes na wa welcome omo the current one yeah oyes adwuma no wie pe nimfie mienu aso nti obesore every baby otena ontena high table biem obeba betena members no mu yeah now the electoral commission take over from there na electoral commission ma yato aba yeto aba no wie no we ne a ena na yesan de adwuma na hye ne nsa ama na san aba high table so wa be conduct niema ya ya conduct niema wo bobo so edi achi ni nyina nti anopa ya de omotena so na betena high table ama members akwa aba na ekeka ho omo akwa aba wie pe nimfie mienu a yede ma ne se president member na aba wie yes honorable Daniel Apia ono na be anopa o yes ade no wie pe nimfie mienu aba wie o kotena members no musa assembly member na afi yato aba no yeto na owe ne a na o san afi kura na yede adwuma no be hye ne nsa yede hye ne nsa wie a ansa na wasan aba high table yes and no a pack day for them a pack day because about one bibia betimi asi yes and okay so said na na akire mu no we have be forming quorum say ye meeting a nipa o betumi ahyiam na meeting atimi akoso and ye fa no quorum no eno bi na wa high no say assembly no so mu hyiam no mu meeting betimi akoso a o so mo anya kura no ye che o mu nyina mu a se mu ba akode otumi ba meeting no one ye che o mu nyina mu miensa ye che o mu nyina mu miensa se mu ba ako etim ba meeting ansa na o mu meeting bi o matumi aye se che mu miensa o mu nyina ka bom ne che miensa na se mu ba ako ama meeting no enya de se o matumi aye meeting na na ye nti ase o say in the event say yenya sa number no e ba sa na o se presiding member no hwe se meeting no obetu e de ahyeda o mu ntumi enye na or say except with the approval of at least 1/3 of the members present, no business shall be transacted at the meeting of the assembly of an assembly other than those specified in the notice served hitherto. So what you say? Was say yesiam na se nipa na ye pe no 1/3 na ndimi ama omuntumi ye bibia age se ye onima bi wo ho no ma eno de ye sheda serve notice
a wo discuss ya any here discussion no till time o mobile na de o metin abobo so na no kra na o mo limit a na ma bi o mo ntumi enye so sa na eno wo ka no ase brother Philip yeah that say so we manana de ekono Facebook ni your life Sompa Achede no so no aginam o Achede a fabra be kan ye ho ni nyina ye nka mom ne ye mfa ma akunafo ani nyanka no na wanti o mu ni se wo bibi a wo di dwumadie bi a wo di bi a shop ne ada na wo de ba ye nso ye o package a ye de mema wo de ensuing days no ntia man pdf for enche no sama ye da ase pi ye nso ye da ase bebre ye wura pamatena ase na naba ke fa atena ase ewa ha ofa ma memra wo honom ansa ma banana ba honom minim se wo de wakova assembly pen bebre ewo adeye enyina emu enti no ene de IC minim se enya wade foforo okay ebra ye hwe ofai no nana ma memra wo ho enom presiding member ne dwuma ko mrano local government act na de amane ne enti uti hu se presiding member bi a oye na dwuma ye no oye very very powerful person ewo assembly ho a ebehwe ama wo mamma assembly ndwumadie ne bibia akonkan ene wo ye meeting wo mo dada meeting wo mo ye no ene wo mo ye de etoso mienu ye be yi presiding member ye behwe ye budget for 2024 fee fixings to a ye beje next year nyina ye be continue meeting ye very very crucial quickly ye de na pesa wo ka wo ho ansa na yakoye nim yo minua medawase na ma che tiefuo nyina se ade chia station no doso nenso de mansa agi atum na wo no mutie Sompa 90.7 FM right ni nyina ne se ye ko assembly no on se o hihye mra no ene niema presentation ahodo a brother Philip ye no ma hu so o ka se assembly se bia obi tu kwan a eno de MC ni mu obi tu kwan a se o tu kwan se ebia we free Ghana ya assembly se ya kwantu nko a o oba tututu akwan assembly members I'm telling you omo mabiem omo ko omo mabiem ena ye wo individuals binum so wo ho a assembly no omo fa ne so on papa efie omo nsi wo kura I'm telling you binum nsi wo it's true ena mraba akonso a manti asese obi assemblyman na onko ne mpeso aso kura so because asuosu assemblyman onko ne mpeso aso okay me me sheda frɛ PM me ode number ma me frɛ no obi amfa be pem ne wan return call ode no to nkyɛn a me sheda tena ye man so special announcement more than 15 minutes se me hia asusu assemblyman be pem ne nti sa assemblyman we woni nipa a we so mo ye pew wo ye ti ase ewuo oh di sa mra no so omo hwe na omo nye na omo tra so na assemblyman na omo ni wonu nyina no omo declare no se obi ani ho na ye hu kwan e be fa so a se ebi unit committee chairman na niam bi e de be hye ne nsa ne den na homra no so local assembly na kasa nya apart from the free ban mu ba no so far na ho no na assembly emra no me pesa me kind about it but once I maybe na yedi nkomo yo assembly emra na kire se ye wo assembly member no ni dwumadie the functions of assembly member close contact with se obi assembly member now on to me maintaining a close contact with nipa na eyade a independent nipa na ewo ho enom no ene ne a ekeka ho no nti emra no kire say was say assembly member or maintaining a close contact with the people okay ode ma yen kwayenim nana na yenwie ode no Owoahene de tiene say sisi no meeting omo presiding member eno ni the main year the nye no nko a eno ne ka ho bi no ma ko hwe contract ahodo ekoso o ma ko hwe yes o be hwe development project ekoso nyame hu ye mobo fi say Nkoranza assembly we no ya ade a omo dwumadi mu no
se wo from a utim se assemblyman no bre assembly no enye well resourced ewo sebe omusikasem ne omuntoto ye bebre mu nti ama assembly no ebre me kire assembly no se ka assembly a me ye members in the man ye assembly assembly no ebre nti omokwa akwa hwehwemu die no momfa sa akwanya no so ensu nkira aban no mo kan nkira aban se nadawroma on shasi ntwere ni enhwe Nkoranza municipal assembly no fi say assembly no de no kwase no e wo kwan benzo because say assembly no aban wo sika odemma assemblies ni nyina na ye frɛ no common fund no aha enti aban de mo mo na aka no de omo ha no no mbekere no de na common fund nti e fund ye de common fund wo ho a eno ne the main support a omunya efiri aban mu common fund abaya common sisi de Owoahene se woko grounds na offer almost all the assembly members are omo bre pa wo de yenhwe Nkoranza akoma te se new town na yenhwe Nkoranza akoma ba bi te se a line and I said in Krachi electoral area ya ho na president member no free no ya we ho sempa e wo sam peswe su nyina no so na ye Nkoranza akoma wo so what I say nti common fund ye so maybe the questioner issue I will raise the questioner you bet me abisa no has to do with the fact say then because on the assembly adwuma no ye representation and the bet me bisa say then the problem will be a question is nipa na ye wo mo no say omo represent ye no ye the right people ana work assemblyman no because work assembly members no bre any idea the question be obi be say nipa ye wo mo ye the right people because maybe say ye the right people ne say assembly sika common fund na ye kan e pool ye ka sika bi ye pool ani nyina agu ade ba akom enti no meme wo how enti no obi ade ne de ba na ye assessment na ye hu say we how no de e wo so say wenti ye nkoye we de no first enti say we assembly member no ono ko na wantumi ene omfra ne lobby no wantumi a lobby ama ne kurom how yamfa anto budget no so a obetena ho 1000 years bibia ama because here the mrana ye aduma me de say watimi pull out sasem we no waka say nipa na ntimi an lobby a ane nti na me ma the main example say Nkoranza akoma ye di Nkrachi electoral area sabe sa assemblyman wono na ye presiding member sisi nti wono amusu ntimi lobby man ho ana. So that is the question nipa wo electoral area no should be asking him yen hwe de toso biem new town assemblyman ena afei kasajan assemblyman Nkoranza akoma na me boso yi o sankrofo yi betena program yi so no utimi se omo wo problems ni nyina quiet say ye twawura agu so okwa assembly ni se skeni wo ye twawura agu so okwa assembly ni se skeni wo nti nke be me de se ne wono mutie ya sankrofo amabobo so yi any assembly members do na me no makasa wa ha no e complain nti omummisa de common fan no ye de ye fi se me mom de miswami yina no ye me hu se wono mabetu ball bi ya utumi se still kra no some person me kan nyina san wo big problems ya assembly no intimi nyede en resolve ye hwe na no new town assemblyman e ba ha ye ma me Harriet upon Chemantin etimi ebesi post e de ma wo no mfie se ni kebo kura bi ndem sa light no so ye modern light ha sebe enka ma media ba enka assembly no betimi lay cables na abo akure esum age eye assembly kwan no so afa esum age wo free Maxap Hotel a kopem akurupon esum age ye kwan isu afa ya were hosem nti lobby no minim kwan kura ifa so lobby nti so ma lobby a so na enye yi a ye omo ba ha omo nka no kura nkire omo nkrofo because me dey say on betena program isu a de omo kan na say omo ko assembly ni skeni ho omo ko assembly ni skeni ho almost every assembly member be complaining of this and now come person bia so wo Nkoranza South 33 wa problems e gu ha no nye problems ketwa
so nti se common fund bi wa me de mesere ne se ne common fund ba bi e fund ko du no mo fanya adwuma yie na ye Nkoranza south ade ye hu de common fund se da ye ma ye kuri again no sika bia on be spend na assembly ho no e assembly members na ma kwan anse na ma spend omo na approve budget no say e bia ye benya common fund bia 1 billion me de kan asem 1 billion no yesi ye betu nsuo ye be ye kwan ye be ye kanea ye be 2 baller ni nyina na ye de 1 billion ifri common fund no na be ye assembly members mo ma approve say MC wo no do management mo nyenko ye adwuma muna mama o mo kwan za mo fa 1 billion ti se wo wie na se wo san twa ho bet na fidie so ka se ukurom ene na me bisa question bi se nipa ye yi wo mo are they the right people because wo ko approve budget mo so mo nyisu common fund na budget na wo approve no nim so wo mpotamu tokuro da ho na se wo amfa budget ne bia ntua sa tokuro no na approve se ye mfa budget no ko ya de foforo a eno so ya asem foforo inti assembly aba yeto no yento no ka to akeke se me wo fani mi na nabani nti me to aba ma no e wo so to nipa obetimi nipa obetimi aye adwuma enye se me na nabani me ne kwa asore da bi you had yes an edit to assembly aba no enu tunti aye hate se de awo kan because ya nsesa ebe yeden because assembly for obi be a friend needs assessment no say a line omoba no man baby sam nipa moti a line afinashia ye ba be ye budget mo how ne saying na we ya kan ye hiansuo ye hia we no ma twere ni nyina enye no na ye man ko so ye momo inti you see so again it's come back to the issue say nipa ye yi wo mo say assembly members no are they the right people na say ye no omukọ ye ema ba bia bi en favor omo ana say en favor omo temamufo rather because me ukosi manan mu wa assembly say my assembly man na say ye wo issue na say the whole year ye budget na wo assembly member na wote budget no mu bi na ye be wie budget na say me ye kuro ana me kuro mu no say bibia mamu a it means say one represent me ye yeah wansi manan mu ye anti nana nsem bebre hye honom nsem hye ho anopai mokwa PM no saa no ye onipa bi no mo magine na in fact anopai de so far na yate ye PM dada no a na minim se bia beka ne ho a dada no na yate se wo san pese okobiem okay anopai kra ne no kasa ye ema o kan se ono so asata time ye kasa no no nim se ono na agina wo nim se obi kan ho de so obi nkan no ani se ni okọ on post no ne ni se la ombeto aba ombeto ama ya kire wo mo pe na wo mo mpe and aba ne de ombeto na ya na mo wo press freedom say yes so ebitimi akobisa questions 90.7 FM omo fanshi assembly no de hia ubetimi akohwe bi te se temamuni ba wontumi misa question o question ade bema wa assembly member ka ko spectator o ko citizen o ne o question ade bema wa assembly member o de ma wa assembly member no no abisa aha because nhye no ma wo kwan sa wonye member wontumi misa question e wo honom eni ma me nyene me nsi fe na me ntwerɛtwerɛ me questions me da say over ayi won so ta wo de wa cover assembly antimi ni se ne na ekoso de enya wa asem foforo minti utaw na fe ye ma abajafo no mra nana ansana abajafo beba no wo de ko Facebook pa na kohwe sompa no kwasem ne adwuma ne nyina na anopa mu aye no ama wo hu sede assembly dwumadi a wonu mu kodie no kura tie na se o Facebook ampa ubohu se uhunu ehum kenkan se de ye kire wo kasafoni no so no na bohu se assembly na ba beda wanima deja na eda wonsam eno ma uhu sampa o yetimamuni ya ye kwakọ sa wo ka ho bie sa na ye ba nso na ja ye ba abenom nso a wo se wo ka ho na busa question bi se wonu ma ewo ho no eye the right people a ewo se yesoma wo mo ana eba assembly dwumadi ya Nkoranza South Assembly de o ma brew ya bre papa eba assemblies a ewo Ghana ha
ne wo mudwumadie ne sɛ de common fund eba ne wo mo etimi de ye adwuma ese na efata ne de atimamufo hia no Nkoranza South de abre pa sika no mra na asem fofora bebom nti nye de ese ye de ye no kora na agya ye de kɔ ho akɔye nti ebekɔ na ebekɔ ye nso a ade ba ko a masese hu assembly ho ne sɛ ye boaboa no de akɔ na ye hunu de ye nya na efe ya hweso ne ya hwede ye betime de aka mo ho anase ye de beba de ye boaboa no de akɔ no ya na esu a internally generated fund na ye generate bibia na ye de ani ato common fund common fund maye nti common fund no beba no na ka ede akire no eso se ne common fund no nti nya de ye timi de ye bibia ndi bo se adwuma na ye de ensa koka ne ye gya ho ball ya ye se ye tui o de ko nkwa benko se wo mo ball na ye timi tui ana duma se de bi kai ye ntimi entuni nyina metadisim ho aye kokotui ye o mo san kura san hye no foforo enti sabio e kama ese amane ani de Nkoranza South hu bi na emom lobbying skills no eno nso ka ho pa se assembly no kura common fund ne mai na IGF no nsusua na se still an ye wo links binom wo ba bia enema bi wo ho betimi asesa assembly bi mo e wo sister city projects wonkom no ye se ya amanonefo bi ene eso wo masene ebeba no na wo mo de project bi esi ani so na afi yetimi aye awie na kronu nya so mfaso enti ene wonu mo san akọ akoto presiding member de onu ana esan akọ obi enyine bi anka no ho aha onu ana esan akọ esense afi na wodi mfinhia no mienu enti mienu na ebeka ho amana ye fo ne de se tie bia obekọ awie na ye ha no ene Ghana nyina abato nse nti eho na mehwe se nka bere ko animu yi no won betimi aya ese obi sacrifice bibi na se de yetimi sacrifice free tete no a ye de common fund etua ka bi asabi ne nka ese yenya ya still assembly da so wachire no nka yenye ne ye ne dadafo ni nyina time no emfa na ja ye niema nso entime enkoyi na ja ye sesa onema ahwiegu a na ehunu ne hyehye Ofa me da se bebre yenye na niema nyina enkoyi ewo ha enom na brother Philip ma yentie wonso anopay ewo ha briefly wona aye presentation there ba me briefly ewo na afi yenko yenim akoma so right nana wo kan de ni nyina time na wo kasa no wo ka say one are we electing the right people into the assembly one question at emudu ba me hu ade bi wo ya assembly ho anase empatem nana ba kefa o tun bo am yete gatem but entini ye wo sessions no basic one ye unit committee edi so obi wo muwa bi na office obetian ya unit committee obetian join ni nyese sebe obi tim bo am yete gatem nto obetian assembly member the ceremony dim to be because so koso organ I also very careful. Oh, the school crowd class can be any the school there. It's not true. We are scaffold ya unimu ya. Omo to school ako Oxford. Any schools akese. Why what busa ho di entia? Because omo ni say omo ye quite handicap and I say baby no mo to timatu bi buy because omo anya kwan anko school. And so unya kwan so be ko school amepa cho memfa bibi ma mehye ho. Your school dear ho your dear sua enso so wo honom eno so beti amantu wan kan ni enu ama ho na de problem eba no na assembly so obi be ko honom anana so you obi a woye level headed because readings bebre wom uni sa no bebre uti se akenkan ko won se dan kenkan hu di assembly na nkasa gina oyo se de masama ko to ayi MC anim for you know di assembly ko anya MC anim kwa na wo so de ko into the beko e ho na problem about me ceremony diem se wo kwa ya assembly member na so ho hwe na tu nyamere ne sua de me gi se wo sua obi hu the standing orders any assembly no ne composition the component ne de wo mu ne se nyamere na wo sua because unimra ye o kwa fa so ye wade unimra so a utumi ya ade ye pa ba na wato afom enti me sere wo mu ade wo kwa assembly papa kwasi indium
any honorable Papa Gosinjo and after His Excellency John Domani Mama. We know my assembly members that. And their time on my assembly members, oh, there are times who assembly one and jail because ube who lawyers, ube medical doctors, ube who teachers, ube who farmers, ube who obienti no mu nyina kabom na nti ye ba farmer na you will be aware experience on ground. Your ba lawyers say it's hard na na nka etibidi ya nti yesre say obekọ assembly na mia woni you be a sebe woni makenkan na utumi emra ne ne yamadi adwuma so bomodi ne wura mu yie. 2 sa wunyo bia wo think outside the box assembly ho no especially in politics ewuram. Is a woko nenye nipa no ono ni political anu ni mu ayi a ni ma bi wo ho no ma wo ye de ya obebre. Eni sa de ma nyina se wo consider say se me call na me twen ade kra na ma metimi adapt other means say de ne ye kana metimi ye collaborations metimi kanipa bia bo obi otimi kanipa bom utimi consult utimi enya business people utimi do mo ba bi kura timi call outside the country kra NGOs nya ade a utimi bo mo punu ma utimi de ade ba nya sa papa obetena eye kasajan obetena de na nanaba kefa wa hwe ya ne mani bi wo a untumi enye ni assembly no so no mamu se nipa yi edi na mo ho to bi asemba na asem ne ye na so anfa kwan papa so kwa de ba ya kire ne kwan no mfa so no na hwe na mo attend na ekwa nyina e ba beti affect obi a me da ase brother from here da ase na what is important issue part to say omo forming alliances. Yes. You know, ordinary assembly, concept na nye partisan politics. Yes. By ne partisan politics, and to say, be a wusha na wo baby, a woo jina no, say my wo party and I will bra. I then I won't lobby no assembly members or mujina de other. I had a lobby no bamuno. Of course. May the assembly call. Yes. Into Mr. Ramo, say you pay some na, Mr. Okabi Mame. Because assembly had the numbers, once a year kind of to test one is at that and the idea will be at one point. He will be at one point in time. So you can lobby through them. Move for me alliance. Yes. Now we need panoya that will lobby what we know assembly. Even parliament across I no. So when we say technicalities way now got na ho now sign sorry bar. I feel be share na wunya hwe. Yes. And idea ba ko ne say assembly members will to me a chain MC. Yes. But yama MC to me now because him the assembly members be approve no and on MC in the management and the year juma and say the whole year yet me be a IGF 1 billion now you say you spend 1 billion in our recurrent expenditure and to say yento paper yento pen yento petrol yento we no yenya 1 billion now you spend was any man no assembly members bet me aka say no yenya 1 billion na yenya mra every na ko say 1 billion nya na fi bia no e bia yenyimu fa enfansi ajanan ba ko ewo Nkoranza dwam wa hu na me kire no yes. My yen spend this sika nyina wo 1 billion but say your assembly members na say wo mo the document bia betu yanim say wa go assembly meeting da omo ba woman the 2 mirika to say you same boat no page number 1 assume as say introduction dodo aye jetom no yem press na ya ato ye wahunu e wo se wunya adaje na wo ka adinu line by line na ubisa brofo is it brofo wahunu de comma of cry she you need to twist ade yes. Say the command to baby a bit mad than idea no hwe hu the back way no now what for at the end of the day no to say they now work no assembly member so one te emrana say one te a year local government act no one te one can nyambre ye to abamo omo a local government ministry do omo meeting I think say 1 week is orientation say 1 week was say no be be ye dwan fie 9 no man orientation 1 week call orientation. There be indeed was a one casa on your own no your former assembly members or common chain nebisa say mpacho assembly ade we ye ne saying yes ade we ye ne saying ade we ye ne saying ohu ena mpembebre no assembly members ne mo omo bre no ba ko so nie omo ne omo manfo no maintain close contact yes ne meeting ye omo ko ikura no ube ko mkura no no assembly member no nya letter of invitation no enya dia obo eye obi amane
ono na ya assembly member ono na ya de invitation abre no se omre meeting ndi anopai ofa ne diary na otu ni moto a pua no assembly meeting wa hu na me chiro ndi no kwasempa ewo mu ni se ya assembly members no wo mo anye den engage a nneema bebre ebeka echi nneema bebre o mbebre te se dia yes ka so mo bre ya no adaroma atin se ne ya bie nneema nani so de ama won baba me hwese yebenya afrefo mienu miensa bi won komo ayedie ho a na quickly yema Sompa FM. Good morning, sir. Ashomidine Amen. I'm say Marcus Bebri na assembly concept, you know. Also now we start question is omo mo elect no mo right person. No concept is about 90% a right person. Na say the use assembly concept na what I can come. We will have to take ma assembly no man who say far be the bet. And this our cry na baby cry. One who call agenda say bia stand order na be adwuma be ko graphic study ma me assembly mind do work project bi ko de krom oni mo hwe ko bi se be from central government di pass kono to me yen adwuma e di so na wo make the difference pa kwasin do no ne do mama no ta no mo ya assembly na bibia ko so yie no e na de san ra no na ente sa stand order no be yen adwuma ye ko prove budget ni bia e ye assembly na nkasa ene na adwuma wo assembly ma uni say it is a first no uni say ndi mpembebre no so oti abonti abebre mu assembly man say bia wonye na adwuma ye beto oye adwuma no pa bet ye ma kwai wo ka beka cho yourself fa ye ma kwai de government no e ya na se de pet no pen ye ya kiro wutimi a so ade to uni bibia ka ndi ye mpembebre na ya na mfi assembly men no na mom efi da bia efi mpembebre no ye ma kwa ma wonye adwuma so so oye no pet na ye adwuma ndi beka cho the pet na ye adwuma ma kwa ma wonye adwuma enti amen unyi ni se assembly members na yato because emra no tumi no ene wo momonsam enti no mo betima pass resolution niam bi on be ye mo betima abo agu ye mo improve asa mo ntim fa nya adwuma okay preside na de ya ye ken preside member na ye kwa ko yini wo ye abonten de ye be kama e wo kuma no na ense bebre na ko ground ansana sa preside member ni ya baso and do proof we proof you ni se bia proof budget we se mfa we ya e be ka just o ko be ka just komo fanya mai and the assembly system no since akwa ni pa kekre bi omo assembly ho ana omo na manage do assembly man dey akwa just rubber stamp o kwa ya ye adwuma we se project we dey ko ha ye we ko ha ko assembly man bi some question ko bi se ba ku mi nu a o bi se be ka so fa ye mi assembly ni anu yi ma ho and the enzo omo o di pro adin be kwa proposal be ko say e bi rempa so mi nya we se o fa twen e be ya ma o be twa emma along last no ko bi sa wan the ono central government pe and wo ye the first na verse assembly ni vote assembly members vote to me say ye ni decide to say no sound system asesa no kwase fa asesa yeah, that's it, baby. No, so the other by 0598994994 0598994994. On so bet me room now the adventure abba ewo ha eno yen hwede twato na afi yemfa ensi ene anopay. Okay. Obi anya maaye de a yebewura dwumade no fa etwato no emu ewo ha enom na ahanso ye ba bedin komo bi a eno nso technically speaking yen komo ba ko a ewo se ye ma yadwene ekoso ewo ha enum ti no ye ba sisi a
ho adwuma wi a o say me project bi a mo mfanye nti nanka atimi agina se na esi ben no se na esi fa no ama nipa ni anje ho ya nhwe ne ya emma biem majo wa jaze aha nti saa niama we nyina no aban ahoro betimi a introduce niama bi no mo sene se ye introduce Nkoranza ye ni adwuma ye bibi na nya challenge ma omo na omo mfa nya adwuma sene se ubebie ho kwan se momfa chechamra be ko fasika fan na be de ato checha right ena usha omo to saa chacha titru sports betting no ebi ye nkrofo a utumi se omo nimde ebi ye bankers ebi ye journalists ebi ye farmers ebi ye nipa titru ahodo nurses doctors duto na ye operate saa ye sports betting yi ebi womo no so ese nke be ka so omo de nimde kakra ene bi kura dwetre kakra kura kita wo mu nanso omo de omo ho ewura mu ye kira Nyankopon pa atiefu etiemi a ontie ni ye pa ye be kira de a ye frɛ no odo odo no ye bodin bebre ye kan bebre se oni do manipa onfa ho ba bi a wokɔ what does it on the niska no ope ba sika ye pa manipa nipa ntra ye pesika ene kura meka sa nka ye mpesika o ye adwuma na nipa compensate him with money bajo what is it ba binum de o madwuna o maye ne se me de me pemiska sound de obesa kura onye ba sai nipa yi obema ne ba won ne se wonhwe ne wanto sa ye ne bi bajo what is it aha eti se nipa krono ono wa bie company no na o won ne ba se onto bi dia na hwan ba ne nkoto nti in reality no nye nimdia bie nim nye nwumasua bie sua ne momu odo a ewo nipa mu ne be kire kwan ya nipa be fa so obe ye na de na ono de bi o wa na se binim kura nti wo to bie no wo de wo ho ahyem no wo no wo ho ana oh yes se ono me chese sankrofo no wo de wo ho ahyem wo to no I'm making it clear say their spirit their soul is asleep so they don't have hope. Your hope is inside you. Inti so ye adwuma kura mpo na so ye sa adwuma na ni da zo ni na adwuma no be chacha to e wo chacha to no mu inti so obi so ada na ne spirit ada sa details we no e deep to understand say ono no wo hope ne wo hope no e wo honhom e wo mu ene okra e wo mu ene no ma wa hodne se ebeyeye na niameye ni na nia odoma nkomade adom wo se fa yiye no eno so no be fa de yiye na possible oni bi nti ba bia na ni da so akwakohwe ne no matter the status of the person ndi obate o say oh bikura ono chacha no to di yiye I'm telling you say chacha fo no omotoyin omo so ye omo ye kingdom sa gambling you know omo ye kingdom so esesa omo tenase a reason omo ntumi a push nipa one and two bi ama wa ma manye sika kese bi a amanfo ani ntimi nje ho sa baje what o sha boys omo di nkomo omo kan me phone we kura kita me no me twa we na me nyan na me toye ade we kura me yese na me nyan na me to nti ayese e mane ye nkrofo akono so omo so nkoye bi say wanye ne saa esesa ade a wo ye no odi adwene to ho e polish no ma eye kama nti odi wa e wo say at least wo ma so de bi baje what say na ne udi no so hyenkuran kakra na ede we ko nti until when baje what say sika wo to ade a wo to a wonim ni obenya say ebetima abasa obenya ebetima abasa wunya odi betoto adwuma ho ba adwuma se wo ye adwuma na eseye a okowonim ewo ho nimdie mu sene se wato chacha na yadiu you can't compare that thing bibia ye wo ho ya walusu what does it enti se nye ball nye ono bo Chelsea ne ebo Chelsea fo ne ebo ni ashe enti aida se obekwa ko chenji akọ Liverpool so for ye Chelsea for so ani abra omo so akotuma kwakọ BT Liverpool nti ya dandane nti se wodi wani disani ma na chia wa brabo ototonase because obi a make say
ne kra ada na ne honhom ada no o problem awofo nso esan se wo kasa wo se obi to chacha ana obi ya ade bi betima se nipa o mane ba wone yamfa nse obi ye nsa tone a nsa eboro se nipa so obi tone bi a menyini se obeda asore na wafre ne manyina se obi ansa la na magi bi nom obeka kire mo se monhwe na mo anom bi enso oton ma nkrofo ma enti saa bi na chacha ya akoye ma mentie no nso awofo so yedi nkwada ehwamo ana yo pacho ala construction ono so ogusu a OTM pa ofre me se sia se otie kese pa na ewo mu ne se awofo no nia I hadwene ba ko ase na no wotie ya past present future ayene awofo no gina past nyen na ne ye kan ya board o mu gina he ya nyen na ne ye kan ya awofo bi nim se chacha no omoto odaze awofo ni adaje a ye nhwehwemu ne ekoso awofo bi nje ne ba phone kura nhwe se die na ewoso enti nhwammodie no a awofo adi no se o ka che ne preko pese wadi wo bahwamma onte wase je se o kire ne se awofo onsu suade kakra me de minim be phone ba be minim unimu a ene ne nhwamma wadi wo ban sua because ni aba no enti se wantumi ansua nhunu ne a ekwa emmoa wo ma wo nhunu ne ese wo ka mbaje wa jaze se awofo no otum onimi ne ekoso se san phone kura be de etwa chacha awofo bi ka kire me se ne ba o hyedan mu san chacha na otwa nti me fra kura eno no ka se e ka kire se free na ko onye sa de emma ne nya anidaso papa na emmoa no mane ntimi nkonanim ode nani to sa ne ma na so a e betwe na san ni akura no ogya sa ne ma no se awofo no amfa nani ani akira nka ohunu obi so ho a ne nuanom ketewa ne beka suma si to chacha wo phone so awofo no ntimi nya adage ntie ehunu ne yekoso nti ye sra awofo se nhwammo a yedi ye mano no eye tie a ye ntie ne hwa a ye nhwe ne ma ne sua a ye nsua ne ma ene ne ma ye nso yedi wo mo nhwammo nti wakasa awofo nsua bibi emfa ye nini ye ma na chi nkwada no phone abaso yikura se ye later said enkra se ye sua na yetimi hunu ne ma ba ko mienu bi ewo mu afa ye nhwe gaming commission yenhwe wo mo pretty ade no interestingly ukọ ha o de notice aboho say we akra na onya ni 18 years a wontum ntobi enso be ko na saafo no kra na to ne kese ye de ye na da na oh in reality say ono de wa twira boho formality ye say on twira mo ho ye nhye se on twira mo ho nti government na ono so de san hye mo mo say mamma 18 fo no ntwa no onso so say yenhye na ye mra de no onso ye wa hwe say omo amutwan omo how many years mbaje what say nti say te sade a me de me hu say ye formality ni omo de eye make say formality ye yenhye ya ka kire ye ano ye na nye say o hwe say ade no enkoso say na ese tie yo yewura obeje wa home wa ha na yama afrefo no so kwan kakra na ye bisa wo omo nso adwen na bibia etume akokama ede amayen na babia yedri ye ma kwan na wabaso yedi nkoma afa chachato presby sofo moderator esse said ya chacha no si abu o man mu no ne said ya ye mra nche na maba wa tu aguso no se ya ma yani amra nkasa ho a ebe ma ye mudodo na ye akwadwero ebe se ye ni da so ye wura as god aka na ye de ye rain na ahyem ti se chacha no du hwamope ahwe adu ti bebo fom awu enti no osere se ye nhwe na ye mpe ho asem ka ubetimi akira adwen e wa ha 0598994994 0598994994 ye ma kwan ma wa ba be kira adwen nkomo ayedie ho na won so wetimi akọ aban di mabunu hwamo ana good morning. Good morning. Udini baby au kasa fro pani. Mohammed mikasa fro Nkoranza. Mayinti wano pay. No kwasama e wom se edika ndam ase na opani na kasa yi se pani ampa. No kre abanye di ye mebu no hwambo kese pa. Aban hu se mebu hu yenti na mampani ba obe kreti napko. O kreti afforestation.
youth and afforestation aja wo ngoma nim endru ba bia akra sika and obetimi dia ya adwuma wa fom right and the yam bisa afforestation akoti sen sa babu na won pese obenante basabasa no enne anka woman na nidaso no sesi adwuma na sen agu youth na wa fa na napcob no and the napcob no wa sen agu wa de osantifie eno no odo e ha adwembe eno no so nkire se ye de abrabo be basabasa right ade no ni ho yem fa no se chacha na wo ka ho asem no rapeni enye se obi say last week Saturday obi kwatwa bi e wo breakum oye tikeni a oji loan waji loan dia chacha na last week no wuye Saturday won na she no ha go fuye e wo breakum enti enso ya de a edi ehuambo pa yeda say no the other by 0598994994 0598994994 na waba enkomo yi eso ene anopa. Good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. Asho amini. Yeda say opening. Ya mokano mo kasafa na chacha to ne die no kwasem ne die e koso Ghana no. Sabai minister saban pese ye na dwen say odi woni de to taxi obenya nko aso no ma chacha na koso Ghana ya ebe koso a kodu bebi say ahwe ya man ne bebo because you say obabi ni kunu dis kam so onko nam no ko ya die China for de be si ba ye fe kulumu what is getting na ko bokulu ma getting na sam na ko fi na ma de che ye be man ya sa ko yiri say o ko ko jisika foforo o boy bi ni dem ne benya ato ni nyina de ato chacha ama ni nyina afa azeze one na wo hu na asese obi a na dwena se no and this abano be bi edu no de as a month and job for mo na abano o ka do di obenya na afi sa chacha for no na ama mabu na se ya emwa mo ka na abantie mai yo good morning. Hello, good morning. Good morning. Aboma nyame adomudini baby akasafi. ya me dia no so from kasafi obo heba e bi da se so from intio yada ya papa na asipa wa kasayi pa me pese mi bisa se tata no afikire ne sen bi ho bi o hakwa wanti ase se sika no di sika ko di sika na e tata na se den ana se papa enchire ho no me enchi ho na se yo yate se di sika na ko di sika na e tata na se you will be people pay so count all the choir mama say na di tatana na say dade yeah say yo good morning ja udeni baby akasafi bajo kin solo timiebu yeah say menti osolo really mbesim kam bi say sa bet no any investment na ye no I do home fast on the difference woman I know mpanyifo na investment amo ye wo hen so say bikin discuss to bank say upper interest anti anu bet no difference you man yate get say nyam kaka person kaka woni say abanu to bet or the two they are two bet no 90.7 on pe adwuma matim bu no mu adwuma nye me da pa me nya yen say da se bebre. Good morning. Morning udeni baby akasafi ajo problem sa jana mtese yeah da se mentio ajo fo na mo sepa na mo sesra na pe mo de mai yes traban estreno ele menye bi di kaka so ka se obenya fa so fi kaka no so a enti mabunu won hwe on twere mi na mabunu na eze do de to we so na nka ya na de kai se onya onwunu no ko be eduma na mabunu ni enya hu na mo yen say da se bebre. Good morning. All right. Yen hwe de be twa to na afi yen fancy. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, no. Udeni baby akasafi. Hello. All right. Yeah, that's it, baby. Yeah, for Freduma Denisana, Yura, ask God, and responded to the two issues. Nipana is also to seek out to bank here. Be a what or treasury bills and also the auto bank or why investment or bank here. What they paying for? So a chacha nine. Oh, I need in Chichimuni. Come across sample cry because chacha no what is canu remua and some ma odiwa wedu okay unya no anyanti no chacha no ye say udi sike ko pesika
ewo kwan foforo enye dwadie ana ni enye ne mra kwan so enye dwadie na mom investment de miskai memfa nye adwuma bosome miensa bank gi fa ye adwuma na odi adwuma amfa so a obenya no menya bi mame bi eno ne ye investment no na niama investment the word investment ya say ye tete Nkoranza investment bi e ba ha ya na interest da so ye bumbum eno ne ama the word investment no o kan na se o kan se pe na bi kura ye ma hye no ha ye sremo sa no pe ya bo investment unya ndidi ya fa che yen investment ya de a ye pa se udi usike kohye dwadie ekwan paso ama wanya so mfaso aha nti ene de enhyeda nye ne a eya de bone kura aha nti chacha no so se no na usike kopesika ebetima hwere wa mabiem aha obani maye na wase anopei we odi adebe nyame ya admo ochina ye behia ewo ebibi man eso nti wo se ochana ye beka den odo love ye beka odo ho asem ewo ebibi man eso nyame hira wo bebre o man be koyi a yi se man no munfuo nyina nya odo na e ka se nya odo a ye be ye ne ama kese pa nyame ya adom ochina ye ba be kirem ewo ebibi man so ebisanfo yewura ask god dodo na frɛ no eye Jima Johnson ono ena no pay oba ya yedi nkomo yari dwumade no besi ha birthday messages bi ewo ho a ye be pese ye de ebe to manim na afi yetume akro enen so Nkoranza Municipal Assembly ye general meeting enti eno no ye kwa akoto aba yi presiding member enti ye nsem trofo edi kan wo ho omo befa eho no nsem nyina de aba na ebesi obi a ye beba abebo wa mane ama bibia etume aye kama mpacho birthday messages a ewo ha enie happy birthday enkoma Neema we chechire ni ewo Nkoranza Sectec Akye Abia Sempetia ena ode ebaye sanso ena eye happy birthday enkoma Kofi Justice dodo na afro Master Kofi onso owo eye Nkoranza abawa Sarah owo Sompa TV Sompa FM ena we show happy birthday nti anuanu mienu ane mudi mo birthday no nyame nshira mo papa o mamo munim de enkonkan ne ebeye sane musuo ne nkwanhia bia no rade enyimo enfirem ena mo birthday mudie nti nyame nshira mo pa we na abusuafo ena no pa imagine production team ni nyina edin mu na yadam ase yebeda DJ Systematic ase ode ye call Facebook ne YouTube no as YouTube no Sompa TV and Facebook no Sompa 90.7 FM also for teaching so eboa production works no course aye nyina ono ana oye sa anchoring adwuma no ede ema yen ewo ha enom nanaba kefa oten nka brother Philip oten nka na ote yewura apam enka nyame nhira mo papa musumu nyina mu nibie kan ho bi na dwumadie ejina brane ewo yentamu ha na wona ye da wase kese pa ye yetiefo a anopa bi onya yada age etie yen na wo sande wo mu sika kra efre dwumadie eso nyame nhira mo papa wade aye ye no na mpani se wa na waye wona edi birthday no ye gina wo mu din mu na ya ma mu nyina happy birthday good morning.